fie na me hwewom papa ne hu mi se mi gina ha na ope ba bia afa eti en toto so sa me hu bia no ne papa no mi se ne wiase Maa Akos many mre papa ne say fi so yo bi ku na mu asem eye ma ho dwiri pa omo atena papa na ekoda me nua na chen a ona me fie anim ofra adwuma e ba ona me fie Maa Akos asem enya wan asem han na asem we ni nua didi 90 mi de me nya nipa mi o mie na no ka eye ma wan asem eti mi de na mi nim say fi ho no mi nua benya no papa no ofra me o de different na ma fra me na o se hwan o se mi edwedo Maa Akos me ka te fun no ma nye efi se sabio o ya we se mi nua no na mi nua no so ya we se na me no free pa woni ani nim se woni ye free na woni ani nim se papa na so pa oni so ase me pa se ya na ju 10 o'clock me ni je ohwen de oni se e de metrani ka ma hu nti oni se papa na ase me pe eti nya fe ya sabio woni na tena ye na ro mo bia no we ba na se ko bo ya se mi wo bi ehu ye ni ani mo bia no ni ka na pe ti ade wa asa na se mi ti ama sa ba sa ko se se ni ka ni bia se se bro wa na wa Akoma ni kanu da soso. Ni ni da pe ti o se ti mi ko danu. Ni ni ala se ti ada soso. Etwemu koba ni nyina no. Mu ma me nim na di na waka fa ho. Ni na me de. Ni na me se ya ti we. Ni de wa mo. Se na ni na me fa ho. Ni na ni se se na se ni se sada. Ni se se na me de kan. Ni na ni ya ka be ti ya fa na se se ano. Ma ni o le ko ma se 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 na ba. I think I'm going to say that you see, that's what I think I'm going to see. Now we know where I find my mom to make you a movie. You papa piano. Come on, say today, I'm going to papa piano. I think that it's necessary. If I look at what I'm doing in the place, I can learn to say regular. I'm going to say you. Okay, Dora, Munia, Esther. Minim but wanyem abosumenai oba wo a edua enya no agise wa wori etimesraw enne Lydia enkasa se wabodua ye befa oka ya ba kodane na ye di ya ni Okay. And Yashim. Yashim. Okay. Okay, onye timisamo monshana monsiesie na eyidor Lydia da so ne Mr. Edward na tie Dora Lydia wada so ni ana so mo na tie me pacho me bisa question ano sonsoma me bisa say Lydia when wada so ni Mr. Edward tie okay I'm going to tell you the you can start with the on the piano. What do you want the night or you do? Medase, any energy soma me na me Mr. Esther. Maa Akos. Ebra wo ne Mr. Edward. Eye da fofra twedi aponyankrompon. Akoma FM. Ene wumi no enu nti sayete nkwam tachremada abodwiem na moja edi ye ho afri sane a abrebia mekase enye ho ofe enye nyansa enye nimu de enye papa ye binti na emom no eye atom arakwa epa chaw wo free efie eba adwuma no wo free fie kwa adwuma wo free fie kwa dwom wo free fie kwa tade wo kra asen mekwa bo nenso nyame no nkuto nanim sekwa wo kwei obesan aba enra woda wo mpaso ewo wodem wo so we condition Akoma FM nyame nkuto nanim se anadwi obesan ya da wo mpa ne so anase obeda konfo anoche mpa so anasa yaresa bia bi mpa so anase wo condition a wo so ye no ebe ya fridge mu wonim enka wompie
when we say can now from the boy accident enka wuntu ka wo be hyedem na watum den so yenim ti say yesum nyame yi a yensum ne yiye oso osum nyame a hwe ne sum ne yiye Akoma FM FM osum nyame so na say wo se ada gos no a enya de me nko ho but ene ekura mu yiye de wugidie no sister kura wugidie mu yiye na so me de meka cho se kura nyame mu yiye because obi ni mo chine mu asem minimum sem ati bebre na so bre ni duru ho a ye beka ho asem ye what testimony little go akunkro share testimony edoso enne nyankopon ti yenso yenye de eduru ho a obete ho asem nyame enhyiraw ba bia wo bia sum nyame yie fane yie na obetwitwa agye Akoma FM Piwak Natural Health, yeah, what the 3P Garlic Mishamba, and Afe Grow Fine Herbal Tonic, Grow Fine Mojadro Papa Blood Tonic, and also a Mojadra, one more, a bebwa, one more, also first story, no, Asane, Shannon Song, Sa Enche, Ubashan, Onia TV, Omid Betuman Live, Enche, King Steven, so, a demo, Sanso, and a Facebook, Aya Akoma 87.9 FM, Tibomodiana, what follow ye, Facebook, no, na, what my stars, no stars. No stars, no. Wama stars, no susa, bebre. We need more. We need thousands. We need millions. And we need na work like a susa. Akoma FM. Channel so Emma me say YouTube. Akoma 879 FM. And we need subscribe. Na emi adoma na so brand so. You will get notified. Na also a war so. The amo manfo nya bi ahwe. At the Information Center wo kotwa fatia. Big Love Radio. Was Spain. All Taibo Radio. Modern Ghana. USA, OPD Radio, GH, UK, and a Free FM 97.5. One was so ever Tachimania, what be Governor One, so a BM Papa, ever a choba, where a nay, will be also 8 year. First of Akoma some at the hall, Mpacho Mama Diana, Maa Akos, Adriana Ba Ediato, first of Maa Akos there or Diato, Charity Foundation, was so at Diato, Happy Home, Miniaba Ablejen. Ene ode ato sanso na Akoma some fan club and also ya share ede ato so Nikki Pizza fan club and also eda wontimon so na mon share e ma fofran so enya bi enhwe yenkwan na fa me fa me first story no emra mo Juliana Safo ewa ha Juliana memo ha ya ma mjo so na apom te se awia yi paso nyame adom me ho ye pa okay ye de nyame ase Juliana free hene na bae paso me fita for Akoma FM yetio ewie de boko and it said 2012 many abrante be a friend Evans kwejo fani nsen so na menem nana neti ti e ma me nana pam me dey e free na me de koto me papa menim na etutu ana mon call boy na ofo ne de dey e koto menim so essence na me nana so onji me bi mu ti ma me di me papa echi e kotena na nchen me kan se me papa nua by me koya setena na o mane metno na me ni nchen so e ma me tukotena madam fo ene ne ma me so asema making si wa sante mampon so me got na omo nchen na ma me ni donut so na ye de kwadua ne na sefo so e ma me nya iskakaka de to me ho nyoma nti e beka be 2 weeks amama wo no na madam fo ne ma me ye say me obi de share me nyimi ana sa asem ntumi na like ye free na me ko na bibi sisi ya be busuafo be me na so ayeden aye shi ntimi nko so na mini baby ayeden eko ntimi sansan me chi ko boy na ofo ayeden ne na na rada e de koto na nim say ne de ekoso no so de omu ni baby am de be ma ayeden atna so e ma me kom papa na me dem ko ka kire no na papa ye say ne saade a me nko shiro na me nko ayeden me nko ntimi san de koto o manim say sisi ame konof na akwakwede akwakwo ti omoma me 100 cedis na mde eden me de kowe me kowe say hospital by bitchia amama ba fie nyina ebi emfiri omonche anye de amba so me di be 2 months na msa fair back say e hono me honji ntimi pesa me san de eba no mo send me 100 cedis na mde fa kai no wa mo na send wo pa cho boy ni sister ni abonidin Evans ye boa okay ni sister ne send mama okay
so me buy na me ko pempenyifo ne pa me na nacho na na je me akra no still na me na ne ye si ebedidi o si ebede na still na enkoyi te ma me call back to boy ne na wo say efie me ni nya den enji to me yes I am mbra bedidi wo ho enwumre na me den me kofi so me but se me kofi asa akra ne bebo pampers so akra ne be sha tare o hwi mfi mu nya den emma ti me hu se hu ni mfaso bi ase me den me call so me start se me tonko hia eno an edidi mu eno na me den me de ti edi be 1 year one akra nya 1.5 year na me no de ade ne ko de se me de call social welfare so me call me be che boy no so ne bonidin Evans ye boy me be che no so ekowe ba say na wo say week bia o ma abofra no 30 cedis week a day and a week that time that was 2013 Evans 2014 mo week okay 30 cedis ebesi ne mu wan cedi kranye dey Emma what you social welfare no maka say a week o ma 30 cedis no wan fan ko na wan san ko report ya mo back still na cause there was a me be o scan banemba no say me twa so e be mejuma so me dey akra no come boy no na me dey me ba kuma as me step mother ha say so e wo mo be 2 weeks time na stay be friend me say me bana ba be di ni ho no munti na Australia be bia me obi a me njai dey me ye na me nye dey me mbra o ba ko di ni ho me nti ase den me dey akra no come boy no say dey ekono e wo say me be pay adwuma ye dey ono nso entimi na sister ne yede timi mitutu ana monko sister no na sister ne say enye hwe me na me kwache ma de yede ewo ye ti se nyame ayado na menye adwuma okuma so nde obehwa akra no enti no akra ne sika ya na me de yede me de aba enti na me adwuma okaka na menti enti 2 weeks bia na me be fie me ba na me de akra ne sika akoyede akoma no na masamba back to Kumasi ti menye sika na me current na me yede me kofa me ba so esa man say me anya ejuma Kumasi na me dey akra na ye de ekuma me maame ni upon everything ni nyina no boy ni na busuafo bi anya de emfi me in 2018 mo no na that was a Christmas na me ye ya na me nya o maame number na me frɛ maame ni say me so na me panicho bebree si ane de enyo me ekon panicho omboa me na bronya na akwa ni tinye de ndibi and o ma me call ma me omo ma me 150 cedis okay na me che na me dey dey beto to akra ne ho nyoma enti that was 2019 and I be sa friend ma me ni bi and o ma me ko shia that time me to Kumasi ya okay ma me ko shia ne bra wo mazin mu honom and o ma me 250 cedis since then no me friend ma me na nya ono na o friend by ma o friend Evans me friend Evans no crowd ya on fa me call kra so ndey me forget no okay so ma me na say bia Evans ma me na ya me friend no till the last time me friend any e did attempt dem ma me ke bi che o se di enkeka ni nyina chere me say on suma me say me nko na ne ba ne nkonko di me na one me nyem na yenye den yenwo e na me free so em so ba na me call mo onom no omo delete omo tray yise envu me ko bie ne yes se me fa akra ne nto boy ne maame e dia me dia me twira no so woto ni din no de ne to hwan no say wa ma twira dia hye envelope din ya ese me fa nto akra no entima nka ho hye nka ho e dia esto for 1 ponsa esta ne yo ma boy ne maame e na ponsa ne so ye boy no e na ba me fanto akra no ti no bushani bie no anu ma o time echi amama ye bibia so na wo se me gitum na me koya akra ne din sa ti last time am sima so gidi say ye wonti na me de akra ne ye den eto e bia me de koto obi foforo kra nipa no be hu mobo na wa ye den kwa soso mu kakra akra ti me hede na maame ne kasana na wo se ntwa so na me twa bibia so am se de ekoi de me de beba bedam am hye mo amaboa me 30 cedis na ye ka so mfa maame almost 9 years so se ne nam 10,000 plus ebi wo me so mo boa me na me nje ma de ene metimi da ye adwuma de ahwem abofra no ama kra no so ye de nya baby asi e na secondary akra no ye first in class so this time the results by no akakoda third all because
reading books ni nyoma e wo se binyama no me ntimi anya sama akra na di nim kran so ama akra na di nim kran so ye den e kofem e na me school ni ma anko bi boy na mu nso anko bi ntimi nto akra na jeje mu saa once e na se de se wo so ye ndie me de ba se mbe boa me no mu so aboa me na metimi ahwa abofra no na akra na nya ba bi esi all right if I yabo a ukohia no wan di adwuma na no ye sabre no na wo so ye na ko school na munyina mo ko school school ben chechre me okay munyina mo ko school na wugina sai no wugina sai eh dey student 3 a me kwa akotwe no no so we SS2 ye it's me the mami jai school because of baby ninti okay now wo JHS3 no so say SS2 na so obi akonu school nkonti mu share dan mu si dan na mu ko share dan school for ko ye bi wo ba bi a munyina mu ko share mu otu mu wa na net area ba ko okay nti sabre na wo JHS3 no na wo mfie sen Pachadaita na mo 15. Now 15 years. Evans Yabua. Wono nko ane ono no first boyfriend like. Pachone na. Oh, no grey. Pacha. Juliana kana crash. Ma pacha pa even okayan shedan na Christmas muna ye meet ye. During that Christmas after Christmas in January na me who say now we JHS3 now ba betro okay na aka say no wa betro o final exams na ka be 6 months na ka 6 months now betro final exams okay sabre no na won hwan mo na tie na me nana o ma me no papa we papa de sorry to say na oyare okay so na me ma me nana ne o patono so no ade na na o ma me ntina no nana tie no onfie Juliana me tu nka o pacho no onfie na ma me fi ma me adwuma be pacho na otuntonje ni akakado ni da nyoma no ote pacho rana wo kona okay nti wono na nakwatran no nya fi sen me na de ono na tete me me kwa aware no jai ni 3 no jai o voice no for mama ne 3 no jai o later on obefa de odi mi na chi no ko ne ka me ni panyi no okay me na tete nti nua no mo yesen pacho 3 o to so sen pacho mi no e ma sen mema sen e ma tu be ma 1 okay but me ware no akọ 4 e we chi aka ho okay nti wo de wani Fred ye na one won nana ena etie nti na won nana ma wo ho kire kwan bi so like o yoba JHS3 wabobo no fo ntimi wachima na oboaboa we bia wata de hyemu suku krom sika wo de beko ene bosome so a de wo be use ni ade nda oyo de ba be se mi hu se JHS3 in chomba exams edie na boy ni ye ma wo e ma wotumi kodi na chi Evans yeboa de teni se efie na ebi ni ho tina ye be ko school kra na aje ko so eja beton ansa ni nyiska ide ako school yeah cause ne nya se bia ye sorry no bia ma iska ati se ya ko piska ansa no ide ako school so JHS to aye ba be trade ni nya books ni nyoma bebre so no so etimi ma me books ni bi ono ni books e bia we use aka no de ma me ebi won so etimi to bi ma me oh no wo JHS SHS SS2 no na otumi boa wo sika semu Akoma FM but na minim se nyinsan e buy no bibi sa ambesi ye beba ho na na me hwe ne say from JHS 1 primary with the about JHS now what to me about wanim se wo soa eja na eton na de hwe wo de support wo nanama o de hwe wo now nka what to me aye saade no aba wanim a wa bedru JHS 3 ya ka kra bi no acho final exams na nka wa free ho aden one kind team na ukofa Evans no so e was senior high school too me na minim senyinsen bebam oh Akoma FM yeah Juliana agwo mo enti se wo kofom se abema enkrofo ade da enti kaja gum minim senyinsen bebam ya kan krofo ho hye na minim se da 1 month ina na se we no na minim die bia wo san nyoma no because sex na wunya bi da na minim se within just 1 month and I say within that period nyinsen be dey na me kwa menye me no
me hu to me come 2 months mo ansa na me hu say menyim and eje chese no ya nkyere mo sa na ma we say ebia oba ensi ya kire o ebia ya enti no enti so ka chem say na winnim so obetumi anyem because wochima bia nkyere o me ni fedua mu say bia menyim ana say bibi say ena that time so asoshe ne ho dada ukoye we ukoton ja ukoton we amma ma dwum say bia that time kwa kono medo ni sa nwoma na me sheda nim bibi bisa ye de na me kan say wotumi abo homode ne wotumi asuaja minimo say no credit a wotumi asuaja primary na waba GHS 1 GHS 2 GHS 3 ya enche wo bewie ahokyira ne ban senko a wonna na ntumi an rescue anasa wo maame ntumi an rescue wo na wotumi kosai woni so ade ba ne say na ye ni light so na ye pie kokore TV sa wo koba na maame na to ne oprum ani maame ben me na na wa to ne oprum dia obeda abontin e wo kro ben so pa asante wa poni asante mampo new road wa chade so e ba de sani apom ya na waka ko seni hono oh je afena enti de kobaye no ye de kobaye e ma se ne o se minini tu anamo no enti na ko hwe TV obi de pacha no ko hwe TV ana Akoma FM se woni so wo ko hwe TV na sa wona na bebo wo dia wo beba ne ya tupuru ko ye de e de na ko hwe tele no novela ana said ka na mbai that na Ghanaian movie ye to say what is aba who proso ko pibia den ase na peju agro ye dos then at this ye when in Browns na time also coffee no apan adan even se bo afie na mo ko hwe TV na na many apere o me pa so da bi like ye ko hwe ni chrome tea ye almost no more clinical no ne call it's me ko show you na me na bom aba baby ono ne ti no oh okay na one na bom aba into o catch us o pewo no one ne tena di san ansa na wo hu say wo ho adane wa fefro yet now that was me say November 2012 till January 2013 na me hu say menyam okay sabre no na wo 15 years wo betumi ehunu mfia na Evansiebo a wadi oh no ache me be 2 years it be 17 years na odi wo kofie like mu koda odi wo ko ni fie na guest house enye na dam fie omo afie na wo ko ho breben like time enyumre be say be 19 more ono ma me no papa na tie pacho dabi ono ma me na tie pacho na that na efia ono nkwa na na ewum oh o ma me na o papa na esi na o meja ya ma no na me pacho na ye mampo na daro me fie oye na daro manana oh okay to ono nkwa na tifi mu a that time no na na ewo ho ti se wo de wo kwhye wa pani bi ehunu atea mo ti wonu ne trendy say ansa wonyem 1 month 2 months na mu na me denyem ye okay na wa me na nyisu condom Juliana many abiri o pacho da bi sabra na munim condom ohunu na munim na ye nim se bibi sa beba ti wono wo dam predo do say ansa wonyem obetumi aka doso Juliana does pacho be 4-5 times be 4-5 times okay na bra woni ne tu anamo no o maame ne papa ni hu bibia ehunu se woni wo etwe sampena no oh that time bra kujo na daro maba no ndi no onim na bra kujo ni ye hwan na daro maba no na daro maba okay pacho ndi no onim na ne bra ba ko me we fini din kakra no so nim ko bi nim na ne friends were around no munim okay okay nti ebra wani beba ahoso na wan na ma ahoso wonyem wana hunu ye pacho medi die mu ne da nwoma ne ma me hu se me hu adane na me na nakra nso hu ka kire me wona na ka kire wo no wona na di nkan hu ye na o ka kire me e na wo se de so na me ko mo ne clinic no mo ko check na ampa se menyem ti be ka kire wona na me ka no ne we yi me nwoma ma me adana di enti cause Akoma FM mi was me hu a ho kira me wom asana makodi sa agro ne ti se me hu na sa abade a me nko be ma ne ho no
and no one can't change the son and say me tia crown or crown memisiko enti be man na ebo am. Yeah, I want to know say there wo kan no ye no crest because say won na na hwe wo a like omo nhwe wo school na bia wa na wudi mpepe e na wo hwe wo na be man no be boa wo kakra e na man nitimi nya ho kwan ya then won na no be hunu say fault ne be free no but say won na na hwe wo dia na be befu de enti a me na ni bufu ni say na me mama ye ejuma even though otonje ne no oton mama nana say if say yeah me mama come market na me mama ton ma no enti we na de na mama me nana ye na metina se bebre because me mama mbeboa no e wo minyinsen ni se ebia na mo so mo ne wo mama wo yi kakra ebia wo so wo moa wo mama wo tonje ne ebia wo so wo fie no ni ade sa me benyeska ton kushia kada ita na akra na 2 months because Tommy Mammy Jane and Son and Minis Cadaver started Cushian in Pue. Some not come on, Mamma be that so. So, to me, Mammy sided, dear, Nam will be and free or no. Now, son and mouse also, Mammy and Miami and Sape. It's sit down like on female because of one of my Dawson, but or she will be an more dear me and sa. O ma me di ne dia ye miensa nim de ntia na oye sade no wo dia ne dia ma wo ma me pachane wo support no pachane even no ne ukra no o hia bibia your friend is saying akosha polena what hene pacho okuna wo na number pachane an ya monye ma me na me pese me hu ade ko dia ntia like I say obia tomo ejeje mu a etumi ma wo kokohia brantie e dia asem na Evans yeboa ekatu wutrimu a wanwene se me bewie JHS enu ntimi nwie ansa na wutu petri no ekodae Juliana wo kasa wo de ni hia ede no kato was wutrim patron anse dan kasem bia je se bia mihie ska koskua no de mame sai o ache dai kan yen se dan news ke bia 5 CD, 10 CD BDA na ultimate de mame and yam first can say into na me na itime eboa me kwan bi so kakra and CD na abranti a oko school there but o support wo ye bibia ma onyin say ya wo de to nanim wo twe ho man so say ya ne dia patron antwe manso but the akoba yen say ne so de ti girl bi before ansa na oba be hu me enti menyinse mu kwa me koto se one girl ne ma me de ho yawo ekoko no mu decide hey cause na me ya se me didio se me do na ebi nya den ebi mfiri baby amba masa kotena madam fune ne ma me so me na me yewe so me be hu sa na ehyi me bebre ade oba no more da filiga dochi even o ka me nyu di me chikwa free enough buy no na ono ne na down for ene mi nyana nyemo mama ne dra say even know some man tem akakra ne wi Debbie I want to bo asema me pacha to bo ase wo mama e de ne si ye ukọ okrom ban ne Juliana mensu ensu pejawuti na ye ni nkomo Juliana wosi ukọ ba ye de na sie pejawuti ne nkasa no na danfo ne de odi mechianyem so ono na danfo any boy na mu wo mu mienu na what happened? Pasumini. Na we na wunu ya na ka kire wo. Juliana peda wuti mama ne ani nkomo. Me bae no na o mama na dura anoma na bia kam. So me bisa ne say ade ho na ma na duro na boy na danfo so ka no no so efre ni Evans sa. No see Evans. Am see asesen. Ti mi tuto na mon ko boy no so enye ono nko ne de me ne na wo no. Nsana me di minwa na ekọ hospital ame akwa akwede akọ clear di aka no mo report here ma police pacho da wunu na odi wachire wanya mfie sen oh sisi awanyi no ne me ye pekra aha wono ye pa ne mfie ente sawudi wo sese wo sen sisi am 24 to 25 enti ono na di wachi pacho be 22 23 me pese me hunu ade we ubisa wunu ya ne se edie ina si ye no asamba na oka kire wo ondo aka no kwene kire no asesen kwan omo fa so nya ano ne ade kire me na minti pacho ndi wa mo mu nkire mu de oka kire se ye de me ne wo yin na ndamfo nti omo bo ne wunu ya ne gala anaso omo ye ne den da wa ne dem pacho na we misa Evans
Miss esa sasa minti me ne boy ne nkasa. Na me ne nkasa. Obo wo maame, wo nana na obu. Obi ani. Ada na mo de sie ye. Emmentie mienu afa wunua ne nanyem. Wo mu yo mama na dra no mama. Nyinsan ni bia ye ba me bia kamu a wunua ne wuo. Etu beto wunua na ne condition te say. Mama de anka betima baso. Obeto no na ne condition te say ye na na ekoso. Nenye. Onia ho den de wa misi ni minua no enye sara na no wote like amana emre na misumi ntimi ngina no so ne wo say me leading the hospital ma ye nti after no hospital na oka no kra ne wo me den e de chrem boy ni so me bisa ne da yey when me say Evans eboada na danfo no nko na me bisa eji wo bisa na danfo no oka che wo say nye wo no nko a na mom wo ne wo boyfriend na sabra na wo nyima na wo wo na ma me nyimu na mo amana na me ni jai me ne na aunt ne biembisi ne ti sabra na wo wo 2 months ena wati mini na danfo akonye ane wo nua akoda anyem no pachane peja wuti Juliana hwemanim ampachane ena mo abusuafo ni bia amane mo report to ama police for cause na me ko report so kra na obi enu a o sorry edi mechi na wunua no ne hwan na tie wo nana wo maame like mu wo nua pani obi anfi akoye se obi e bo ne bra sanity ntino wunua no ne hwan na tie sabre no na we free na one na mfofo ne tie how wonu afrifie ene na mfofo te sabre no she was young because sabre no wo 15 kra no a yenhwe wunua ne age sata ma memam yenu ne koda nyemo ya wo mo ma na duro so won koyi sabre na wunua no wo say no be won fie say 15 no sir na wunua ne sha ena enti aye secret ya na da woni wunua no entem even though recently ana offer me kwapa me say oh sorry cause that time no when you say ne yanka onye ti me mfanche no fortune say woni wo boy kodaye na no woni say Evans yebo a eye boy nim say that major ho me ko kraba nim pa Julian ye din komo asa de unu obi din komo fi we ye din komo wo radio so ti peja wuti na ye nin komo ni peja wuti sa enti say na like mame eyi mumu we ye mumu say na mu lead mo life ever kire me said your life without motherly love obi a say na etie oh it easy enough fam cause e ba ne say sometimes they me want to me fefo a be anytime be am cross ebushia for support you mo na ye side no I just say wa e be si we say you I just wa fight e bo wa brabo so eno na ye de guso a ye bo what not like what not get to be there until get to like Mayano boys guess e wono unye beda na why na cheo tattoo se unko because me say omo sa no de like who can afford me ba so madam fo na na right now oni akra me am say me fe or Canada so onye be mame no ye mame nti tattoo se na ho pachetu obwa emi na usisi echi pacho davi za onye bi ntu na bi na wakoshi akuma so ma bi timi ye bi to omo de ene so pacho davi e madam fo timi mani hu madejem ye an wadamfo ana ye be ma pacho nti we no de da won se echi ona se echi asa de crown king ken pacho okay no we pacho ni mi a wo bo be ma bi na ye okay na wadon no na akwaye we ato me bra na me bon ni sa se be ma me na me me bibia so ye me tattoo na se no peja me yan shaka cry oh okay me hu ya na me hu say crown ya so e ken just say one na wo bo brafa ha e ya asem wo enti ebra nyinsan ne ba ye ma ho edin na e hye wo ma wo kono mo sa we decide no the shaman say na daro my ra wenya ne baby ko that time na clinic ne wo
omo ye say me nya e school so omo be say akra no na my den ma school by na me yem hihye cause say me say me who say me decide say me nye ti me be hu say boy ne or ye ma sem ne sa de na me yes say me say akra dem ni baby ni nyina ibewu ye that's why ma me kono me dro no one akoto we decide no na na si me na na dia am ko fa no me nti wono wo di tuai gran ye bottle ne so oh na ye ma kasa kasa me ti o te ma me fenti kwa me ni ba me hosna me hospital we decide ayi tuama ena cheso akoto boy ne so ne ge bi hyedem na bo uku hu akumakora na ka ho sister enipa just me hu ne menka ade na hye wo nantam wo na ade ye Evans ye bo anko ade oh ene say bia me ko hu say onege debi because na scam ba shemba ene asase me say akra no enti me yesese me kuma akra pa de ne me ni akra ni nyina bewu na asem de na asem ye de Akoma FM iti wana ma so ko hospital bra wonu ya to anything na the hospital enye effect bia wo woni akra na so bibia nsi okay but when you say no Evans yebo agitu mu so no a ti no se di ntino hwe because before wo banyim no de na wo bo mo ska koto books o mo ska ma de ko school ni ade wo banyim wie ye no osena ne ya usapon ne sen wo mema doso that time can't okay minti o so that be enti why na hwe wo akom so we pacho me a wo ye den pacho madam funa me kotena ni nchen no ma me do not e de kwadwa so tina me ne na e de ko ti me kot I say o kan ma wa no di ngumu aye den account ngumu na me de anti me koton ana mate ti eno na wo de hwe wo ho enti wonyi san ye kwapem se obewo ye Evans yeboa ne sika san e na akọ mo ben no personal money de ne wan cedi de me nye bi apart from ni sister ni 200 cedis a e ba me ho ne o ma me 400 cedis no me nye escape bien free omo na fine na me call hospital omo ne clinic but na me test scanner omo jimiska omo a clinic omo busia no wo clinic enti abusia no mo shada nya bare sa o tina me chia me chia na say akra no yawe nso na me konso a me tondro omo man before wo banyem no Evans yebo ma me hu da pacho da bi we hu da pacho da enti wo tato ni ade no ene nsumade wo wie ye no me wo wie ansana wo ye eye wo fe enti na wo ye ese wo ko ware na be ma na be ware no o se ma me mpeta tu nso ate ato be ma yido wo be ye because tattoo na ya ade ye me feta ka kitu adi nka be ko ye bi tu mi sisi achi boy you for me woni se be ma o temas no o betemas with date o ka se ko pepe en continue e dan o so oti ase o do me nko a beti ase like enkrofo mu outside there or perception brain because Ghana obi hu tattoo obi hu asomade a e no se eni we dey wasai papa I just said you only me because I call me a breathful. Yeah, and I'm a tattoo na me na minim na seche. Into the old bed na baby I can me ha me na minim dear me. So the all can you want me. Me de. Into Evans yeboa onim ne ba no. Oh yeah, send me down command no. Sister ne fa no later on me am ko share my dear akra no. Ti up to na ko ni baby akra ne te. Onyini ye nsukra onim no wo hu akra ne onyini ye nti bra wodi obufu ya wodi ukoto akra ne twene ne so no wodi ne sister bi ko fa no since then no na akra ne nyamfie sense abre that no 1.5 year no 1.5 year and I wodi no ekoko ma no edi say ansa na wo say be hunu say sister bi akofa aba no be 2 weeks papa na sister ne for me say akrana bedi no ntime opa me to baby am obi a membra timi me kwa na sister ne so no de obetimi a sha abofra no enti di nya ne say me di ni sika bede ebeba enti no me jitu mu ma 2 weeks bia na me kofie ko sha akra ko pem say
na also start school na mko fa ne maame okay no see Evans ye boa na dia akra no ebre no anaso wo msa akra ne na mobombo no afa no sister ne say that girl na me koto no na ma me konumwe no that girl na boy ne de command no but na on sheni na on sister na akra no kodi oni hono etifie baako na ma ono ne je akra no okay obi enimo ya friend no na nafia wase na wone o papa na na tie ko se o papa wuye na o wadwene mu o kafra ewo obi so ni mo sunya na enokre mensu Juliana Julie hello Julie Ismail Evans Juliana to me nkasa super hino no on to me enkasa very nice girl na motor sunya ne pen okay unta hoda no bi se aso onim wo sunya ne yahu no bi so onim no sunya ne unta hoda but now papa na tie ewo asante mampo uto mi sunyi na aklala chire mi mu na story ne bi wo ho na wo ma me brain 2019 na papa ye ejuma wo mampo municipal eti na me ofie na ye beka chem se me papa yare so e ma me ko sister na obeka chem me papa hu nipa ti ma me ni sister no ko ejuma mu onom ti na wo se me ko bom papa panyi na menyem na me kotena omudi mani ametu ye no na wo se ko bona mane enti me ko minister ne ko ejuma mu office na me bia papa da na nye ti no na wo se me de ne ko Mampong government hospital so me de ne ko that times na me ton paboa de ne ko no ni insurance ti ya jene tu honom ma ye ko twitwa ne photos ni ade aye chese ni asini yemu nyoma aiden asai so me friend me bra penny na me bona manie ti o send 50 cedis pe ene maame na let's say she na me de ni coffee ti de ni coffee le che na me sa ba ejuma mo na me ko ka chen papa penny na ye de ko to ejuma e foni ni se be papa na dru no o dru ni like the pension so I was say to amono so jitu mu so omo ma 1500 say yindi kan fa nko he papa ne yare answer ti ya de be finance no that the way the nisi community me no nya dey nti no papa wo bra panyin dey enko ti ba sama papa be kan say obedi be papa echi de yinja no wadwuma mu no nya dey onwu so na ya ma hometi so ma meji me papa ewo me honom ti 1500 ne den obedi se no na me de hye me hone me papa ti ma me quarantine baby foforo papa no bedi me nchen 2 years o papa yeah with that 1500 no we say scanner e ba bedi me honom no sa no mo ne pese me chem e mo ni bi owu ye na chi na me ti sansem we nyina e wo se me chem ye den e de ma omo mu bi nti yare ni san ba bi na am de that was 2020 na am de ne de e call hospital nti e wono de de e ko wi nti wono papa na China eni abofra ni nyina na neti yeminsa wo papa no mama eja ware Akoma FM amobia okay ha yasem o me say obi nam ho no won ka ne life story enchira wo a wuchia no a wo ka ne wupe bia ena de chira no just what cho e de watna ho no waka bibia fa na bra bomu nsam e de a chira so de Juliana e kasa no mame hu se onye obi a oya akwadwere sa na me to mpaboa na me gi donut ekoton na me ko anyina kotwa gya na makwa wonye obi a woye akwadwere sa nanso broken home mame ne papa jai nti sesei hwan na amankura na to asawram na obi afa wo mo a na waye de wo mo pe nti sesei adwuma ben na wo yo Ismail friend no na me fa ne ntum nyame ncha de ebia Ismail friend Evans mame na se Evans enfa sesei ye hu no fa ne to so ne enfa nhwehwe no obi a wonimu no enyi na sotre sa ne ba no a no wo mu ko school wo mu ko wo no eduru ne hwe nti wo mu hwa akra ne bi mu maame no because onom so ayade sesei akra ne wo fie sei abi aduma September no benya 9 kasa maintain
na me aduma September no benya 9 years 9 years o papa hu no kra wo hu ne biem ya da ben be no nya be 3 years eno obedi akoma wo me ho okay so we didn't go pool side okay na okuhu ne wo no odi akra keto ko pool side na Christmas ya tanfa ne nkora mete chiranko wo free wani so kakra bia ba ne nsuo no e de ne nam oda ne fish ya wo kwenti mfa ne nkọ mesrew why se adwuma be na wo ye Paso me makeup artist by me be me shop until me ofie. Okay. Your friend Ivan. The person you're calling is busy. Please call back later. Sorry. Okay. Me pacho Ivan no a hwehwe no ono na TV no so no. Your friend no na ekọ but also on peke. Afe kra de menim say wode ato blacklist o sade enti wo fra aye busy me pacho Evans ni say Evans ona ayi ni ti a waye no zigzag ene woni ti na no ahu menim say picture yi oye picture no na ama ne ho aye fa o say sa na wotie o picture na ama ne ho aye fa na ne ho fa dada Juliana me biso mani abre o Akoma FM oye dan Ne ho fe de. ne ho afa enti e de ade na wo pe woni ho that time no say school do Oh me na emo na na ode boa me no enti no nyo bia wo kra wo pe no ka chane but no ma osika support nkakra nti okay Below you, little finger. Oh, girl, I wanna be with you, but you know they got enough temper. I wanna be with you. I can see the way I can let go. oh I wanna be with you na bre wakohia ba foforo no wasada de I wanna be with you and odi atoso nti oba ne frɛ na ebonyo na ne tiada o se be mai peme so hono enne da so no wono so me ba cha monfa nto so ma me hwehwɛ no ne ba no wanya 9 years eye ne ba one more sister ayi Juliana no won hwɛ no ano aden na den na wonko ne fie wonim ne fie biem wonim ne fie ana wani apa ho on feel okay nti say the o hwe ne say yemwa na on hwe akoda no okay okay oje wade nti yensese na yenso ne muni ani sese ehin fapa na yebehu no te he oni maame o munyina te he ehin fa clinic asante okay ewa na oda so te okay enti asante mampon na dawroma me pacho he say owo fa ase ye wakofa banie me de menim se udi uhuni oye nimonyamfo bomodia na ehwema wo fa se enmuwa no na won hwa akura no wo ni 6 years enie maami ya na edi mpepe na wodi ahwa akura na me na nya 9 years waye bi wo si adwuma be na aye Pacho me makeup artist by me ofie nti uko hu school ana wo Pacho me kosuae uko suae nti wutumi ye na ofie okay nti wa ma abrabo no enyan ne wo ho sa amfa ne ho anto mema so but ni nyina echi no watumi akwakosu adwuma ye makeup artist just say wonyanya ne shop wa ya de me hu ne say wa ya de papa because obi a ko raba ma we dem no raba o depend mema na didie but it is say wo bema won na ti ana woni bi wo bu ko beja wo you are denying bema no ane na ti no public woni bi mini bi I just said o betimi abo me amebie me shop anya sa pa me hia obi o ma brabo okay nti no ba na ti say pacho is o me ma me honom okay o ma me ho pachane oh any maame e say de wa ya de wa boa yen enyi nua pani o maame nua pani ne ho no wo okay nti unya bi na de ko okay ye bere asante mampo ha de kwan wa nti na dawroma ne yesi ne so se ne wo fa ase no
ontu ne fo no anya na sade enti sa ne yeduru ho de a ene na bright o pose ni bright ho bright de metene so na masore he masa me kunu no na ade o mo agro no aposifo me say me ka che me kunu se me kunu nye we ye obeye de ama me sesi a aposifo yire na mete asa ne ntime sra wada Evans yabua sa wo mpane toto mpane no a se na no ye de obi ko hye mu afa ni wo hu a ba gede dia ene na be me na ye wasade na eto ntwa so mo bi nka ne ho okay me da se papa piwak natural health piwak me so bomodia na ene menua ba mame kurandu betrasia ne wadwudwam am ye hunu grow fine about tonic de wonu ma wutumi didi wonan ne wonsan ye tititi woda na dwa wontumi enna wukọ fichi a wote ya ofichi kuransisi so me se wu adade wunya ye grow fine about tonic koko ene ye de aye na wonim last year Dr. Grofine ye award Grofine Edge Award, the finest blood tonic and a herbal tonic of the year 2021. Not just say any blood tonic ketwa. Bomadi na ma unsanke bi wate ubedidi ubeda ubesheshe oredi ebeye fe bibia beye kama wo bra bomu a onyare yare by heart na Grofine herbal tonic misty herbal kwalina keba ewo ashtam room smart herbal ewo boase fried mens apidang pure leaf chemical na eba shop biemo ubenya Grofine emojadro no ebi na unsi e ka na mojina na etobi entoba kutonum todu usika beso ne bonso na form wan hwe ya obanuma wie na be unu sasa dupani ni no wo beko yese eho ayeden se wo pebi etua bomode an friend Dr. Grofine ewo 0244 596532 0244 596532 na Dr. Enye wo so na mom eye Rocket Clinic Limited anopay mo amunim se pakum capsules ayede ba ye no abedom Ghana mema amase se mema agina so se mema wo mo kasa wo mbo so kire wonom ayerenom enti se face yakaba na ayira ka ba kwen chese na enkoye Jenike 442 oba won se wukunu po adwuma na wa ba fie wo adwuma ma na send messages na wo frɛ wa mana de pa wa mana de pedi enu nti no Jenike 442 oba na enye dikon injection exercise e wa kosua kumanum ente ho na ehonye se rese VENE Ven capsules emema edro no support mo prostate no ya de metformin capsules aba eboa ma mo gede afrisane ye nipadua ne mo wotu aseche mfa na amro mu kosi form eno ya friend no acute sciatic pain shane so ma me woda na dwa wontumi na arthritis mo mo ye adwumaden agudi for man meme mesramu hia metformin capsules no ebi Rocket Clinic Limited wokuma say Alaba Abu Station Wanisco School House and edition mo frɛ 0248 885040 0248 885040 and 0244 183230 0244 183230 men kwame second story esoe obapa me mo ha tuntum say yo udin the same Teresa free hin abai me ba chom free offense abofo okay test ewie de abokoma me na branch e bitran na me sua adwuma no nso so ye operator na obeye adwuma ye ho no kuro bitu aso ye fe no kwapanyi na obeye adwuma ho no be hu me na ode opasam to manim na me ne tena ye ti me ne tena na oba me ma me ho be hu bibia se na be ya me kwa me kla me ma me aminsuru eti na weekends bia na me kɔ no ho awo kwapanyi ho enti Sunday na ma ba adwuma saa na me ye na nyinsen kɔ baaye nyinsen kɔ baaye ni munuma me di tu na ni mo je tu mu sɛ ye no kle wono a me ofa ne me ma me ye kɔ ho akɔkɔ de kɔ tu na nim oje tu mu sɛ wono a na oje tu mu ni free ho ma hu ni bie ma kɔpem sɛ me nya 4 months na me kɔ 5 months ɛna wo baaye ti wo baaye no setali me kɔ me kulom na me bla ese anrobes fuako aye iti no wo mapira no iti wo kwa akɔhwɛ no aba iti menyi sika we no ma am sika 25 cedis se me fa bi nko doctor na no ba o kwa be send me sika na me see you na me odi sika na ma me na me call doctor iti me call ya na me kodu doctor ho no me kɔhwɛ me kɔtwa scan na me ba me frɛ na ka kyerɛ no se wo beba ma firi ho no ma hu ne bie ma kɔpem se me de eye me nya be 7 months na me ko de kwato me ofa me nyi 7 ai me bachi ti me ya na me ko ka kire me ofa na me ne me ma me nyina na me ofa se ne saade a
se be ma no ma biem de ne be court ene ye de ne call offense court ti fe ye ko ye no ye de o ma e klata etu bofo kan me ho e ma ye ko kulo no so kwa man ye kokko pe no ye ko hu no de klata ne ma no emre ni duru ho mo hye ye da benada se dane duru a ye mra dane duru ye ko duru ho no mo ma ye ko tena ho tena be ma na ama ko pem se o mo pon ye ne ko fie iti hon na mo fa se sa de a be ma no wo mba iti ye ntwa akire na ye de en pe be bi ntina nyame yi me firi mu wi a ene e be hwe kwan ye de ne be fa so iti nyame yi me firi mu wi ye ma sa kula na tade me nyama bie ni wa be ma ne be toye me wo ye nso so sa abesisi sa me iti me wo hon ma na mse de bi se akula ni nyina na nyini akula no wonya 12 years be ma ni si hoda eti wo boye me wuwie ni mo achi no wo bai minya 7 months 2 weeks ene wo bai eti wo bai no na mo fa kofle me ofa bai na mo ofa se be ma se minti me no nchechire ni se chinchina se eti no se wo pe wo yire na wo be hwe wo bade a ene ye ka ya boye sika 5 million eti bila ne betua ne be hwe akola no ena wo se wate eti wo ko na da kwasia da wo beba Bema no boni din o me pacho ye friend tawia edi atawia e pacho no ana edi awon ma ne tawia eti wo koye no akire me wo hono ma won frɛ me wonya hwe e na mo fa se ne sa de abema no ba ne wo ma eti ma wo ko no ba na obagitie ka no wo ko no na oyi sika 20 cedis na ode sha akola ne nsem obetie ka sen e ka 5 million na mo fa se wo metua eti wo ba na wo koye no ba ma biem abesi na akora na nya 12 years yey o si ho biem eti meti hon manam si de bi boy ne kwase abuo na obu me eti mekọ ni kulom wo na makọ akọpe ba bia wo me pa cho kwa man ahinkro kwa man e na mekọ ho ti mekọ e man kọto onu amu ma me na mekọto na mde tu nanim se ma me obata wi ana ma banyem e wa bofo me wo wie ye ne soso no wansi ho da eti ma me pese tawia obehwa akola no ene wo se me ba mesrew nti wo de nya abotere na ne ebesi bia no tawia no oni ha yesusu ye kwa yie ye koba me ne onua mu nyina be kasa ne ya babofo ho abehwa akola no na mse ma me matena sisa ma wan ye nie obi ansi ho eti me na me ye se me ba ha se ena me san to aso sa ko ne kurom ho biem ti ne sisa ye mpile no me ko ya ma me ne di nkotodwa agu fam ye me ba tawia ne ma me no me ba me srew fache me se maye bone se wo ba ha fini ampa na wa ya mba mbe hwehwe akola na kira kwa me ba me srew fache me maye bone eti yes ana ma me na bunkotodwa omanim na ma me ni sukula na mse ma me dia ma ba ha na me ma ha biem ene ye last eti da se wo diduku be bo yam ana se wo ba ne ba bia me pe bia me di ne besi no eti ye no se ma me srew fache me na me frɛ me ba no nti na boy no susu wo kurom ho mo boy no me pacho na tawia no wo kurom ho bi eso me koye man koto no na yesi woni obi akoanya case bi nti no mo wa ahenkulo etimi am kodo na me frɛ na me tawia ma ba wachi na o se wo boa na me ma ba wachi na ba ho na wo ho na me so mo ma me na wo ho eti wo ma me kura wo dwale wo so wo ko doctor nti wo yale eti wo ko doctor eti me ne kura na wo ha ani e wo bedru kwa ma ahenkulo ho a frɛ me na me se etimi bedru ye no wan frɛ me ama me frɛ na adum okay hello hello Evans mama apom te say nyame adom na so nyame adom me ho ye papa Evans wonim Juliana Safo am patani me wonim no kwan be so oh ne la trada me na wo bakra woni na tranda woni na wo woni ne tra breben a che me mu kakra I was 2011 or so. Me pacho mitio 2011 mo try dey na see ye me pacho ma me nchemu na Juliana e wa ha sei wa ka ne nsem bebra kire me ntimi penchemu e dey free ho oni ne tina ye no bride na see mu ba wo ba e ba no wo hwe no ene wo twa ntro pacho kiremu na pacho no even say afen wo hunu ba bia o kasa ne safa fo no okay
ebia na wan shada ene ekate ye sign fra wo biem e won ye behu ne say wo shada anasa wan wadum no na wo se ye fa no te me pa cho fa mamunyi we ne mfiri so mame no se wadum ne phone no afei wo memma your story wadum ne phone no bra yeah hurry up ani etia hurry up okay. Later, the MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Me pacho enti afesu ya hunu ni Julia na ekan ebia na wo a woda wote se bia Evans hwa akoda no so won hwe no me pacho wa hunu bi what be nyame nhira pa bomodia enehe Dr. Mafo Fertility and Herbal Center Dr. Mafo se bomodia na wodi bra se awo na wo pa obema wa wonti awafo ya awo ayi musuli ya wawade fie miensa fie na fie duonu awo na emma se wawade na kate yes so wonya Dr. Mafo obema wawo ntafo ahinasa na wo bewa ma afedi obekwa kwatwa wo enu achi ebi awawo nanso akoda no eduru bra ewo senko nante nanso so onante waye eduru ekọ hini ba hini nyina da ya kire wonuro ne nyina waye akoda ne nante fa ne bra Dr. Mafo Fertility Herbal Center ewo ena mehunu akoda onante ye napa eye sofo Dr. Mafo abuano amano anante Dr. Mafo ewo atonso esreso atie bisa abase obede Presbyterian School no enunte bomabia frɛ Dr. Mafo ewo 0244 41 10 99 0244 41 1099 and 0277 74 1618 0277 74 1618 obajo so yet was way ma me ba cho anti ye kodru ho no me kodru ya na me frɛ ne ka kye ne se maba ho maba ne kurom ho no wo se me boa nam se me wo kurom ho na me ba akula wini ho ma me ne wo ho eno wo se yo eti wo ba me tena ho no mo saa wa ma ena me de me ne o ma me kekaye eti me ba ne mu no ma me ma akula ne 30 series ena me bae eti me bedru ye no wan fla biem wan fla enti edi be ade kyenye no san fla me wo ho na onua be 9 mu ho ena onua fla me say sister me sro mate se wa bae ho na me ma me aka bibia kire me enti me sro fa kye me bla na ne bla ye no wa anya ade na so munyina ni sign wo no ai me omunyina ni otuma sawro omunyina nim se first na me ko ende no ma me so omunyim eti me de ko first na ma me ni hunu ye ye to so second so no o ma me na ye wani musem ni nyina ma me na ama abesi nne boy ne frame ya o ka chem sa etawia ne frame o ka chem se edi enti ni ya na me ba me frɛ no na wono ne ho na me ba o ma me ho na me ba na me se so ma me ni nim mu eti yesa me ma me susu hunu mu eti me ye ne wono wa ama enti ne bla ne frame ne bla panyi frame na one me kekan ho nsem na me kyerɛkyerɛ mu nyina kyerɛ ne bla no wo se o ne bla yesa wa anya ade eti me serew eda benada ye beba na ya ba behwe akola na nam se mate e benada ne dream a metena afie tena obi ama wo san hye me kwasiada nso so metena afie saa so obi ama abesi ne na afi kura de frɛ no wajai afi de wo se a memfa me obi number emma no no send iska emfansi so na am so da bi me penisa esan se e ka ma bona ese obabetua na bla ma bla nyina na ese obese ne 50 series na ese nka ahye egu eti bla na be boka ma bono ne betua ma ade ma me ne behwe akola no ese akola no wanya 12 years wanya say 12 years okay akola na nya 12 years me ma no wonim ni da wo ne ba ne da wo hu ni da ko pem da wanya 7 months 2 weeks of no wonim ni da eso wote hene wo kwa man na mo nso wote hene yeso ye wo abofo kwa man abofo mo ba na nya sen 12 years ohun ne da wonim ni da akola no so nim ni da enya burochire o Ghana ha Kumasi ya kwa man na abofo ohun ne ba ne da akola no 12 years me ba cha Taria ya nu wo bi ka o yenwie atiefo yenwie na yeguso kaimo se ye nana ye ba letoro kwaku yeguso
ye hwe no adanse no a eba ne doso onua ene wo bia madanse die onyem onyinsan da wade ye adanse die na kina mo bete adanse die eba no me se eye sei bebre ebro adwene ene ntiase so na so ene adanse no kukuru bo eno ne ebedai na didi a kire mo no na ansa na no ye ba sesi a yentie wei na yemra. Good afternoon, Maa Akos. I'm just so here, pa. Then I'm person the share me so Madam Sidi kakra little kwaku. I'm from Solomon Wakra. Me a police officer by with you program anytime be me free pa. Me imagine me say me work akranti. Me send 50 cedis na. Me send 50 cedis na the next day morning. No one man will buy will be chairman 1,000 Ghana. I'm say hey little kwaku me na we abonti esan by say no na me hu so bi so hiamwa na me che nipa no so 50 cedi me che ya the next day na nipa kro no ma mta na sa be che me 1,000 Ghana ti nipa no say we adoya nyame hwe so hira wampa ana hwe so bohombo leti kwaku abeye emwa a ye obeyi dia ma no unya so mfa so pa anti me encourage obi ase onyere no ho na say ba se mwa ye mwa na emwa bi firi mu aba emwa be firi mu aba yenhwe wei na yenhwa ye homra sisi a if you rest a day. Me tidienti a ubetumi e twa because and I know me hu we but that's the nine ba ko se mu abuo and I say what is this again me patcho me bi so sisi na me nyabre me tidienti a ubetumi e twa because and I know me hu we but that's the nine ba ko se mu abuo and I say what is this again me patcho me bi so sisi na me nyabre every what at the amount, and it is our mission. I'm not saying to be a heavy. The Harrow Council and so any now, then my way of naturally our friend. We are to like a Caribbean way. Our mission, a couple of doctor be able to appear on this one. Which me a son of the Anum Council, no good really preparing more. A year preparing work humanity at the way every what at the amount, and it is our mission. I'm not saying to be a heavy. The Harrow Council and so any now, then my way of naturally our friend. We are to like a Caribbean way. Our mission, a couple of doctor be able to appear on this one. Which me a son of the Anum Council, no good really preparing more. A year preparing work humanity at the way every what at the amount, and it is our mission. I'm not saying to be a heavy. The Harrow Council and so any now, then my way of naturally our friend. We are to like a Caribbean way. Our mission, a couple of doctor be able to appear on this one. Which me a son of the Anum Council, no good really preparing more. A year preparing work humanity at the way every what at the amount, and it is our mission. I'm not saying to be a heavy. The Harrow Council and so any now, then my way of naturally. There be a perceived improvement. First, and then you know, on saying that here, and I catch them say, a hard enti doctors ka say yemfa edrobi tube bi yemfa entwitwi yento ne ye de srasra ho me pa cha ene na chi no ne ye de e kire wo no hwede na chi na ye
ayaka makuya won ya letu kwaku na chi na ye me say eye duro no mo ye say yento na yem fa so say be ya say de aye wesra won chi no no ama ni nyina afri ho kama e de ama no me ya ba ko wo ho and say we yo say ba ko di ezu me urade akora ya bre because na ba ko bia ne ye show no na me hu ni ye no na mpese etiefu ohunu na wo mu say yeguso aya ye akora no enwo adwuma nti say na tie first na say na good worker pie ba say na tie but nyame adom nyame ne honam ni nyina afi akuya mu ina misro say de na ba Facebook live YouTube live and Onia TV edaso say na radio na ye na ehu yare ne woni yam nti say yi pie santi ade be chi bia wani na bibi so na epie ba ade be chi bia wani na bibi so na epie ba enti say na netie ye hu kane no say na netie bra Facebook live bra YouTube live and na television Onia TV Kings TV wo benya bia hwe wo so wo dia bra na behwe ye pese wo ba no wo behwe because e wada romanti e na ye nyeska toto say nro no ye dia pra ni ye no enti say na na waso eguso awutie no yakoso emamo update because yakache mo se akurai ya bema mo update sa akofu se behu se wanante yedna kwoto school mo enti wase abribia no yemamu sade na pomode hu nsam no esitie sade ya sha mo bono pepe enti obapa yentu aswe ebra wonyem no ukọ omu fie ho be ma ne fie ho me ba cho de brebe na ukọ ya ukoto se oba bi wo fie ho na oba na ye tawia de en ne yire me ba cho akwa na nya 11 years no na me se me de ne be kọ ne kurom ho no wa hu na akola no etimi kodu ho ma na ne yire ne ka kire me se wo hu me ana na se wo ne bu afu kakla ti na ne ma me na se no ho no ka kire se ma se obi a na odi akola aba
obi asori no de akola aba okache na ase no ntimi de obi a de akola aba sencheche ni mu ye obi anu a ode ne baba se woni tawia na awo iti won de want me san tete akola bi sa na otete we be 6 months ama ne nya 6 years eti akola ne de o ma me be fa ne koye won want me nya san kwase adwuma no na da bia no de watete ba ne woko otete ba na o ya be fa ne kode want me nya sa eti won de ene ya obekọ ache na sene sa eti wen be kan sa na me de me be kan masem na pa me koye eti misa kwa achire ni de na maame no ne gede ne nu wani fie ho biem we firi ho no wa firi ho eti me ya na maame ne se wo ba ha kula da de ne kula firi ho ne gede ne so kula woko wasi wanti mi tete e basa sa se te wi akọ wo ha no wade aba no wako wo ha no wade aba eti wanti mi ene wokoye na te wi ankasa no wo hia no wen no oye den me pacho mi hia na bofo ho na me wa adwuma mukula na omu de adwuma me pacho me boti ene oba ya adwuma mu no omu ka asai ene wode ba fita bibo eben ye ene wode ba ho nti ho no obehu se me wa adwuma ni mu a wode pass embetu mani nti omu ba ho be ye adwuma ne ka omu ka asai omu ka omu de ko followed no asai fita mu ye ben fita ene wode behu wo me pacho because also omu be ye adwuma wo ho wo be ye adwuma wo kurom say kurom no ba akoto aye de ne so etu omu ba ye ho no forest ni mu ene be ye adwuma okay nti ho no wode behu me nti omu ba kurom wo ebedi san wo ho omu ba be ho ma 1 week bu ho so 2 weeks okay ni nyina so no obehu me no a me de ne kwa kire me maame no efiri ho no oba wotimi beda ye fie wotimi bedi be 1 week oba Salome wotimi bedi be 1 week me pa chan 1 week wo dem me pa chan timi kwa adwuma me maame kula etimi hwie nsuo ekosi na dwa ma ne dwale ye bibia eti no ofile adwuma ba o mbe pon be 1 ana 2 na wa ba beda obeda na ade chia na me kwa adwuma no nso so adwale kwa adwuma eti oba bi wa anwumre na wasaba saa bi wa otimi bedi week bi wa 2 weeks kopem so mbe ye adwuma na wo ye ha ne mo na wie na mo sa akọ kwapanyi ho no enti wonne wo wa anko tawia ne wo anko ono ni fia ankasa me pa cha odabi enti mun nante efiri no asa ho ni mu ana me pa cha odabi edi se asa ho ni na ekwafe wonne wo anko wono ni fie da me pa cha odabi na okache oso wo were me pa cha wanka enti ada awukọ ya akọhu se oba bi wo fie ho a oba ne se wabre se 1 2 na tawia tawia ba oba ba me ni wukuru na nyem me ni wukuru na awo se ni no me pa cha me kra ye me wan po eje mensam ti wa mo amane so wanyem o wayere me pa cha dabi ebre awukọ se o wayere no na woni na jai ana still na moda so dada na me wa kula na nya ba 11 years no ansa na me ko hu so wo yele e woni kulo mu ho nti wonyi muduru aboso mensan ansa na wo hu ne bie mu waka se wokoye sa aboso me mensan ni mu na ye de kotu na ni mu no eno anu no kopem se menya 7 months na de ne kokoto a ye de klata Akoma na me sa hu no na eno anu no abepem ne 12 years me pa chan me hu ne bi no akura oba na be ma me pa chan be ma o wani mu ma tu ne din me pa chan me de ne to me ofa nti ono kra de wan tu ne din David wa na pa din bia na de to akura eya wo bisa mama fa me kwa kire me papa mama me papa ne hwan ni ade me pa chan David oba na be ma o ye be ma Akoma FM na sese mo ntam nkwan nhye da nwa bebre ada na wo nko ni fia na nko mfa akura ne nko ma no se ono so ntu aso ma okwa woni ho ono nam sa adwuma nti woni nam sa nti wonti faako se faako se ni wote na ade akora ne koma no me ko 2 times ni nyina me nkoto no akora na nya 12 years me ba cha wa obi aka no me ba cha woni be ma na tie sese me ba cha debi nti adwuma be na ye me ba cha iti na adwuma na me etie ye me ba cha nti ade na wonfa ne wahwa watumi wonkwa watumi ahwa akora na me na nya 12 years me ba cha ade na wonfa ne sete wi awu na won hwe akora no na hwe da ma se no de ne sabe hye nanum enema mu adin ana se so adwuma no ase me pon me hono me ni ba bia te se aha na me te ye adwuma ena ye hono so se wonni salum a wo ye adwuma adwuma ne ye ne adin ena me ni me bibia me de ye adwuma se nku a de twite ne ne ma me ni bi a me de ye adwuma eti be ai 1 year mu kra clan ya na me ko because we can pay kakra na manya bi dia mane wo mu ani ade nti se no ba yi ni me ba ye be 2 months ni
me be ya ma be yare me nan ya be ho na anti afa na se me ho ato me ma me se me ni sika Akoma FM ti sakra ne ko school sukula na sika se modin se o P5 ye bia school akwama ne mu won book aye toto ye na nya book sukitoa P5 ma na edin ma me iti se nipa akwabra ne uti ho na wo ye adwuma ma wo nya adwuma dia me hu se wo nya adwuma na wo ye adwuma didida 12 years ni woni makola no ne ka de efempo ne me ba ye no mu no ka mukla mumla na mo behwese ne me boa na asesa ya mpa obi ansi ho abesi family ade no o twe manso wo wunyi se no se bi anya ne de ya na me ba cho da bi so kan sa kra man ka nyem ya ye de kwato na ni ma hofo ni nyina Akoma FM se me kwa me ye kwa ye kra ho asamle ma kra wa ma ya nka sampo no se akra we de kra de me hunu wa ha de bia se Friday bia wo ba na Sunday me hu se tawie ya na ko ja no kwan amanako eti no ma wa nkasa so kan sa kra kan tawie na ko ja no kwan me pa cho me okay eti so kan se nyinsan kra nya ne dia ma enken ha me okay so wanya akasa ya wodia na besisi sa mmiri na akola no mfi no na me wo baba ko ya se we mususu de egu 12 years ya oba na enyen ni akra ni sika wadi wo papa nsem e bebe say me ba 45 cities Akoma FM enu 50 cities enu 50 cities oh kanokre ma me ba ya munya ya kakra kanokre ma me ba cha ampa 45 cities 12 years me nya 3 months na de ko tu na anim na obaye no obe ma me 25 cities e na obaye de ka ne tu na anim no o ma me 20 cities eti 45 cities aya kuma 87.9 FM kuma mu nsam dwumade no enoa ena waso eguso a wutie no na adan ena be me be ya dwuma wunnim na so ye saman se wo ye dean na weni kan hunu ni nchi anase tewia fami ko hunu wabusu afo ansa Akoma FM na woni na tusa na mo no me ka kire ni so mfa me nko ba bia wote ena wo kire me se o mu ye adwuma nti o mu ye adwuma ni wia adwuma no mo de ama na san ena obekọ nti wo kwa wo ne me beko iti fi ho no soso no ena me di nyem ye na anu ana na wa fa manko otilo osu wo kwa ba wan si ho biye mo no wadwane sister woni family planning yo be ma wo be ye adwuma wo ba bia woni mu no ne ko twempere nru afi osmanyem adan family planning woni bi satam ne de ma na ani bi ne maza na wo fie sen me ba cho 8 Akoma FM na ko school me ba cho de bi na me hia adwuma ha enya sam ketua karense ya fra ayitawia wadum ne phone no ne na fufuo hunu se ayi ete ha se ya no mo se tawia woba na wona na Teresa na akwa TV ni so no enye dan ya won be front dum phone no e na foin wadum ne phone no tawia jonso me pa cho mo ni picture so na kia de to so ma ni wo no na se ba bia wo kwa ye adwuma no wo mu se da bi papa we dia pio wono wonyim so Akoma FM ne yire fra wade ase because ne yire say what one na oba we yaba wukuru tawia ne menyem we yaba wukuru tawia ne ma wo onhwe no na we yaba nti oba no se wontumi biem woti lon woko enti yenya ne mfoni pa ye benya aze enti wodi ajai bema mamu ha pacho mema munya ne amoye enye fine munya ne amoye no sa suba na kuta mema ne nye kwaye adwuma wa ha befa no ha ukwaye adwuma obedi enyi nso a onye na ye de chi ne wo yire so how could you oba ne befra wade na so hu mako sab ne de na mene no kwanim ne enye munya enye e wo so mujai ya kwe tabo ko de na me adom hu so ayefe mako nie na mako Dr. Dawusu min kan so chiao mejene so o chiao pa mejene so Samuel TV no ho o hwe ne de mu odin pa na mako ene no se demand no eba dodo obi a also pe Dawood ointment obi a also pe Dawood 3 stick capsules ama se de amanfo si edi adanse so etimi eba no oh mako what one man afi wanya ho dbt ese me na mo no man na mani age because bodo ho da wo cha mansan na obi obekwa koto bibia edi adanse a na mako eso wani hu zampa enye se bintro ana
abo bi ana wotu edegu Ghana fo enemu no asem no krepa ana woka etima ko enne no wudu enkran wudu enfifi mantemu atoye mantemu enfifi mantemu se obia efreso opebi enti mako ne mention dan kasa bebre nemum no ebia se obia benya bi no ma mentime boase ye bebobo boso kakra ye wi ha ma me bisi ne ba eti apai no emfie mako aduonu 20 years ti paye asobri bi ba ne ne ayese ko ama mako ode Daoud 360 capsules Daoud ointment any 1 week tipaye no ko etupia fejan any 1 week o tipaye no ko wani akra ne padua ni twaka bi asese osuro mako me say ma me ne ka sam se ma ba manu na me so wo se any 1 week enne me bo sa dance no e de akye yetiefo eni ahwefo mako bia opeso ne doctor Daoud twitwe nkomo no number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 eye Daoud ointment and afi Daoud 360 capsules eye Daoud scientific herbal hospital and e de adroi e de aba eye Ghana harmsin mako obia wo asaman a oti esamre mako eso obi fra course no edoso etimi so wote emiamia na bomoden na fo ni chemu honom na ekoko pipe bi eto eti na de ye bobo miamia hodo na to ye bo asehda e de ama yetiefo ne ahwefo Ekus pharmacy ewo asaman asama fo nyina Ekus pharmacy anombenya bi na na boache ewo tema ehon so temafo nyina no na na boache honom anambotimi anya bi afa Little George ewo tema Little George tema ehon so mubenya bi ana health alert Medina Post Office health alert Medina Post Office ehon so obia betumi anya bi honom na mako Tribe of Judah Kaswa Old Market ehon so obia epe Daoud ointment ana fe Daoud 360 capsule ehon so ombetumi anya bi na mako omu pese womu enya bi Western region, Central region, Eastern region no se no ye di adoni nyina e di ahye distributor kese ba ko efense Jeff ensa it is a Jeff eba no be catch o se o de dono efri Daoud Herbal Hospital a echiye bi anyede eni ho eti Central region for Western region for and afi Eastern region for muntie nie ye friend Jeff oba na mahu scram fefa so amune be de ebe kasa na Maa Akos ye mako number ni biom no ay 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ay Daoud ointment Daoud 360 capsules mako mami bia na no frɛ osem pompo abone ba amate sakran ehu de wonye no no de ye ka Daoud na no ni so de ke sisiyade no de oni se de bia ba ese sisiyade eti wa hye da to adu na ye de ato won se e bia na ni sisiyade de ai ne ya no awisu afi mpompo na abo ne ba no onkonkoti bi emfa entare so a oleta so be se anwumre nonso ekobo be se anwumre duba kono mako no se ahye abetua no epese ye de epai ano sade bi ye de eka no ebo be se ahomache donko no na ye se eyepie so asem de om se o se akra na ankanwe anye ne ya Daoud ointment and after Daoud 360 capsules 0244 88 64 37 0244 88 64 37 mako mami aneba edi enfie aduonu tipaye acha no so enfie aduonu a wakoa enko na no ya wade ye any week na mako ye ba ase no na ote Daoud
ointment nka no de ema ne ba no Maako yenko ni enkoti adanse a efirimu aba adanse ne de ya na hu hia Akoma okay me baba no o ya bofra be pa se be 10 years na bia ro complete ni pia le ya enti ya de ko hospital pe de bre na me fi mo ba ko ma se ba so ko abeto aso e de ko hospital wo ko ma se na doctor ka ta yen ko chali tino ezi yo ko cha do se pressure di o mo ma ni ya so se o ha de dia and the country one that is not enough for her. It's the back on the way, so not hospital. About some of the charity, social exit. Yes, if he should get bigger complaint. And the program, I have a few, and actually, the government of the hospital, and so they understand Dr. Bailey, no, I can say. We're talking on to we are sending the video to that. I'm let a person look over to you. The day you know, this hour, so far, I'm going to show up and I'm a part of the papa the bad star, so I'm not very acquainted with a canoe, or whatever was side of the distraction, and you learn the side of the country. I dare say, you look out here, and then we'll see it to say. It's not going to be that they say, and you're to one person in a good side. I thought it was sure to be good. You say, yes, what can I get? Let's get a cup of corn. And then I made a yellow. I got a Tuesday night, so Monday, move back to the phone. And then yellow. That's what this side, the Tuesday one, and I just took it because I'm a album. And then I'm a person become a say, yes, and someone one time, I'm to the house. When you're playing, I'm a happy. And I'm going to have to this year. You say, no matter how going to be, very to you say, what to do? What's the point of that? 40 years of trouble to get the area. If you know what the other started, the monk was one and some of someone Sakura, number more, and to say the Akoma or no so o ti ase ma we get chat o o se debi oni ma sem ba ko aya na doctor den say ma ko bia obefre bia obedi adanse bia no asem o ka che Dr. Dawood say obesre no on hwe ana wansesa ne nsa yes e basa ma e hye doctor enkran ama hu se dabi eni kwa asem so me de mesesa mensa na doctor kro oni option obi ampre ma ne nsa ne nsa obi antwema no da e ma ne nsa ne nsa mako hwe na wo ye kokwa ye brentro kese e wo sahwi akotete hahan enkohiri enubra enhoma hodo e de aye Dawood ointment ene Dawood 3 stay capsules mako di adwuma na ntimi enye adwuma bia betimi aye mako adanse no o chese ne ba no owon be se owon no onye mfie be se edu no ana ne ti sha se ye de e pai no de bia ne tie ne ya de bia ne tie ne ya se se osu adwuma enso ko be se ne fu akakra nie ontimi nye de enkwa adwuma no papa ene te yenka e wa Akoma FM ene onia TV se ye ka Dawood ointment wasem ana omukokoto obi mako se nko nim se ade a ne ko na ye ne ya ne ti no apai na che sa de ka anya hwe kwanka bia nka nteki ne bosome na nka mfa nko enso so omukoto ni Tuesday ekokodu Thursday na te se akwa ne se afidie eye pa ati so betimi aye de akwa adwuma eye Dawood ointment and I die with 3 step mako obi a wotie bia woni padua ya oja adwadifo ma driver fo wo bia wo adwuma din bia oba bedu fie woni se ma bre se de me yehua enyeye ade chi a enida so we medema kwa adwuma no eye Dawood 360 capsules and ye kan for dem mako ya na manfo ta frɛ me ncha de we semsem obi fo so modo no titu ni mema no modo no na sabi ye de fo oba na mako mpacho nye ye adro no ane ye de fa ma nemom no mako problem kese a Ghana for mema enim en se untimi ene wo yire enda untimi no kanchema enda mako enye ni nyina na che se kokoto pace bi na ede nenom nemo fa kese pa ba ko ne se e usisi no ana problem ayede abam eti mako enye loka na akwakotwa no enye hwa na waso na akwakotwa no enye yesisie ni mu adwuma naturally obema no be adwuma na papa bi no ka che se ne bema no enya adwuma mako ne bema no nya adwuma ana ne sisi so eye ne ya no for Dr. Dawood no ka che se ne sisi ye wanka ne bema no de na anya de anka ho ne sisi ho asem no kan afa die
Dawood channel Dawood 3 stay capsules and have a Dawood ointment here what the same no me no eye adwuma afedi ahomache wada ho onkoko hwa ade etibonko ade na ahase a eye adwuma yi no si wada boba baako akum no mamienu ne how na ye the everyone makwa manyina atimi nom capsules ne bi mema nso nom bi and have ointment no bia ebetumi ayusu I just open for so my friend Dr. Dawood number and go through me pacho obi send a message or try and call 0244 88 64 37 0244 88 64 37 88 64 37 mark wait there 10 seconds pe 10 seconds pe Marco, my location to the pepe. Me pacho Ekus Pharmacy, Ewo Ashamai, Nana Boache, Ewo Tema, Little George, Ewo Tema, Health Alert, Ewo Medina, Post Office, and have a Tribe of Judah, Kaswa, Old Market, when you know Bia Kwa, Ubetumi, and Yabafe, drugstore Bia, a bell piano, Ubenya Dawood ointment, and have a Dawood 360 capsules. Yame and Shopper Tessa describe was said Tewia etie na emanu describe chire oyobi a woso na like oyituntum bebacho sa no betimi aka no ne hwene ya tratra ne hwene ya tente na not say na so gina ho bebacho ne hwene wa na ase ne senso so ebi wo wa chebi kakra bebacho to ordinate tente nka se na che wo no Akoma FM. Okaso obeware o. Me ba chan. Ade no antwe ama na nware wansa na. Wa bie mu ama no. Ntio. Ma me pa cha ma ho ade ko. Okay, tonenkra e ma me. Me ba cha tawia. Me pa cha ma ba ma ajwa. Na bre o say, woni mre. Tonenkra ne ade so ma me. Tawia. Me pa cha ma ajwa ma ba oyepa. Me pa cha o. O ye mi nua dia. Okay. Me yante na ho no wo. Ya che ono wo ho. E na ne sister ba akọ me nso me wa ha. Nti waba Akoma FM. Akoma FM. Eti me pa cho maba ha. Se bla ne bra be hwa akola no. Ene ka mabo nyina tawia bla ne beti ebetua meka. Ne be pa adwuma ma menye. Adwuma na aba na medamu no. Bla ne be bo container ne fa ne magum na mentena no na me hwa akola no. Na ebeye ebra betua ka no me ni uni asem enti kan ye san me pa cho me din 250 million ayeka na pastor we dey odi akwanya nya 12 years ma akwanya nya 12 years ni sika we dey enru 50 cities 45 cities 12 years we dey nya meet wo mu nyina so ti pro ba ko enso ne ba no ani mo no oso wo ne ba no anya se me pa cho no anya 7 months 7 months 2 weeks me pa cho se 12 years wo mu nyina so ti kuradua yi mu ono te offense kwa man me pa cho na mo so mo ti abofo yo abofo 12 years me pa cho so ana 250 odi amana 24 bo odi amana 24 bo Currency Ventures and this Haram Mission Yade Aba na wini meshawa da edia ekroni sansengu bema ho ebigu bemu bujo wenye gonorrhea syphilis ne ode pu aje ho aboso de winya ye Zahara Mission ne G capsules no enti wudi no enie bomode na hye ne so wodi Zahara Mission ne G capsules boy Zahara no boy gidi pa na o ti be no na menom na tese yes I am na me hu sa me ya afia me ni podua me ba me start say me no kure ni na me din wa dance crash chess officer me aboa me pa obi a wonu madrei bibia din wa dance me ya me ni odi machie Frida Mejewa wo abraso wo no kira de e ho no na say wo person wo receive kwa wo bon say headmaster ginadua so this will see for Susi Kubeso. So man you fast and see for man na say wo call no yaka. Na acheche ayi wo mo tira de ndie. Na teacher ni headmaster sidua so. Na wo besi wo de si atwe man ten so. Wo menya network. Ami aso for me chacha mo. Na faja to. Odi wa dance ya papa. O se the menses
say beba Zahara Mr. Energy capsules nti adanse e bandoso enti wonum wia no wanya Zahara man capsules ne be ne wanom na yi amama ne wo system na yo system adwuma naturally obema no emu aye mmere no eno so ebe ye adwuma kama hindi e ba mesha wono nyina ye nuro nim abusu apani ba ya che malaria fever typhoid diabetes ebelaso blood pressure perfectly o kan shi pharmacy na chemical shop biamo Zahara enuro no enye na frɛ 0246 348334 0246 348334 na ma unsanka bi Pastor Julius ma akwaba ejoso Pastor elade ade ma fofio sempi elade ade ma fofio me pa cha obetumi abra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Onia TV and afa Kings TV atiefo nyame aye Akoma ma so nyum ne mame just ni so kwa start kwa tata asedani na ya ode Jesus me botentim nyame aye ni na ya ode dio Jesus makochane mabankese eniwo onyame ne waya doso Akoma FM wadu tina ya tiasi asida nina ya wode ampara Jesus yebeka diawa achiramayo Jesus yebebo udi owurada mabochemne mabankese niwo Pastor Julius ma obi ntidie nti aye to nwum we na se Pastor Julius ma ewase o ewase say ye to aseda ho nwum na ewase enka enne nka yente ha good news bad news enka obi na ye Akoma mu nsam na mka kire because enka mean to me na konya we na menya Akoma mu nsam enye possible ye no obetimi aba ye mu bie ni wa na nka ebetumi aba ha Pastor Julius enesen kire ye mu atefo nnu a chese I think what a bit mama picture view so no fatoso mame chese nnu de team nun ka bi nhye ya po adwuma sare ye normal ya yina no ye duru anim ha na ye se ma normal na ma yusu ne ka nka one na akua ena nka fa the same ena nka bi ameso ne so for sam ena nka the same route ene ade a nti nnu a ye duru na ye se unfortunately ma ka na kodi ba bi nti omo service ena na ye se me fa ma na me de ne ko fa ka fofo ma no na akua nso ekọ ka asesa nti o join so for same eti ye fa askwa yanim ha ya Akoma fa yanim ha ya na so for same mo nso fa ekire ho eti within that short minute na ye 5 or 4 minutes yes ye depart free your premises na no ye drew askwa the ark ho na ye say so for same kan da hoyi accident nti ma edu no say so for papa na nya say papa ben enti mi hu ya na say obi twe ka ketoa no afiri ho enti me hwere se so for same kan da hoyi ye ne evangelist and mensa ye ne wa Akoma FM ya omienu na net kan nim na kai enti me yere me hu se airbag ni nyina pu aba na me se you be see asia wi but obra Facebook live accident no eda so ye dia to so die enti obi survive sa accident dabi die enti ye kan ho asam no cause the car na ye car I think it's beyond repairs we repair you na sure say car we be evangelist car no na oni na akua etimo no me pa cho de aye ni within bare 4 minutes just 4 minutes you know the papa mu na ti say obi crash and come say so within this minute ya mu benya me sure say car ye be gina shiri pa the ark haya askwa ana ti say car na animu ka na ni akere the side na fe dey attend asa abehwe askwa main interchange no so oh na nye bibia say
enua eka alodu nnua na afeli break Akoma ye no de be break afeli break ma de bia me kasa asem say ato na wo de ka ba ko obi o jira no hwe nim na Facebook live o se sa de bo me a eda so ka de bo me anka ka so me kasa on fa me bo no wa afeli break e machine no de jam cast no kosa na ma come Akoma I'm say 10 10 cars yeah na ko ele hu say ebi mo so hihye nwura nim kura ta say 10 cars me hu ochu no kosi wo jina na ka ho ho a ono so de ka na nchiem ha na ka obi atoatuaka ai na nipa kro ba abaji ade for bra Facebook ochu no ko be hihye ni seat covers a wo de koma no bra Facebook na be hwe bra Facebook na na akua koko evangelist na na enti ene wonte na naku yanka but enhira kanya me say accident ya we esi a obi wuo no ene evangelist at na naku ya ewo fie me adom ne ho ye ne ho ye be kan doctors won na kakra be kan sa na just say o hia say o relax yeah baby a bag ni pia no ko to ye no be be no so for some kire me say so for aha na naku ya be hye ya no wo tiem say me hye wo no che say ma na baby aye bi hu wa ka be me ya to so na ya atie no ha wa ka be ti ya aha baby anu wa be hye baby awu city ho no wo hye ho no ba be hye etimi me tiem na naku ya no so for me shaha ha asana ye bie side no ha wura mu ha na me pagya de mu oduri Jesus onyame aye awade de ho afofie me se enkrofo di adanse e fa letter kweko me pa che won ye die yensu ye die ni yensu ye die omudie me se yensu ye die yensu awade fire na ye wadi akwala no ko hospital efa ha ene ye yi firi ho de a ye beje concrete fa so onko de telephone na refo so so for same obono bo si o ga na say mi di ka photo na obi frame from broche say na wa won gba baby ana telephone no wires ye de ne ba bre no ye enti atiefo de nyame agi yen radio ye every muni ha na na kwa side ho ni o na na kwa side ho ni the side ho ni te bag ne pa ye na pia no ko she erade obi eka anye sei so free ti senyame age na nakuya ne evangelist every way mu a na ye de aseda ene de emenyame nyame ya dum ochina ye nyina ye bo white ya program no ne ye de erade ase because enra me hu ye no me hu wo so say ye sheki afei de ma wo jina ma ko hu ye no tobo na nakuya da just do ye di mo chi mi kan kwa ka hu ni o so obi se mi wani mi yesi ya na unyi ni da because that yeah the traffic so kakra bi o yani ma ya just like that and almost just like you can say kind of the little kwaku yes yesi ya je no nkwa no nyame na mo so age ye so age ye nkwa awrade age nyame na mo so age ye so ye nkwa entietefo munyaye na ye na awrade ase munyaye ne na nyame ase pa akoma mo nsem crew akoma FM ka ya ase pa media general ka ya ase pa so awrade am basa so no adoma boy aso emo yi free sa accident tete se emo if say enya accident nipa enya survive ye dru us so for card obi wu ya obi obedru obi ebisa so obi wu ya na ene na mo because that is the first thing sabe ki etwitwa obi we yesi yanka yetwitwa ne yi nipa so nyame adom nyame adom o mana bofo ni be cry nyame ase erade ye da wase amen adofo so be boa yin ma ye mrantie ba o mrantie fita form nyame nshira wo pa police officers e waso kwa o ma no o mu ya de na MTT di for no mu ya de na patrol team bi o mu kwatuo o ba be gina wa be hwe se ekwan mu da ye pia car ni si nchen e nyina nyame nshira mo mo ya de mu nyina ye damase pa nyame nshira mo nko so anya adwuma pa mfa so mo my Ghana and nice my friend was say kwa me hu de me ya Ishmael ni fufu ni fufu ka wa di me Ishmael se pastor na say o janso say me hu de me ya na so hu de wonya mfa ya wo ho no ma o se na so no o se me ya san ka me join ni o ane enu na me say
because kana na yire na betina chire ho ko be me na ka betina echi wo se me ya na so ye fa ha no ya me de anka medu ntam ya ma memfro na se e beja akora na ojum enti me ko akofa nyame mpa ye bo so mama ya bani ni yeti mama ya ni ma obi o na ya pray ya obi ya ji akra e na nyame sai ya mani pa kuma to won yam owo ni oba be wu na ya ta mo nso ya nyanko si ati ha Emra Ismail yere frame o se manko meti ya no me ya maka me ne se na ya mo hyewa yes na emma otimi very true Akoma efe nyame agye mpa na na ku ya hoye nyame adom e kira obeba ejuma esre ni adenti na onkodanye na home e kira mu be hu no all white yeah all white mo she bi o Pastor Julius papa be nyuma o te mo na nyame asema me ampara oh Muna nyame asema me ampara oh Muna nyame asema me ampara oh Muna nyame asema me ampara oh nyame o ampa nyakopo ampa Tefo ya da munyina mo ase e be sibia mo de mo mpai bo ne mo makoma taye kire ma di sie nyina nya nyame yi afimu amen the case in Quebec can say okay young crossway Trent ye nyacha so ya beto aso yabani aba krante nima ya nya we kuro be twako ye ntwanko ne enko ebe Ivan Siabua and Juliana Safo ma I think say Evans me nim nti a wonfa on say maka say of fire na hu say wo air no ka na fun kura I believe say bi obeba say issue ni sine ye frewa on it is to your own advantage ya more opportunity we say yeah no obi ni so say obi and obi ni hasa sabi obu ntanche tia obi na mum asem no ye kan sade ye ete nti say oba no be kan say ye fo no wanfa wa na we say asem na na twade ya dance na mum say o respond ni ehunu won so side na afi ye hunu balance no ma baby ensem ababa wa na kan do bi na me ya emotional kakra because obi a woni na ada na wasafa kwan foforo so ma na damfo say ni nua nso asa boni nua gala boni nua na say yeah the same guy the same person yeah any ade I say am ya emotional kakra but me for now no I wouldn't want to say anything because I story kakra men kan wasem for na ya say so for kokoro ha bi men say that eno awuni incident see na o take for the person be able to me few na guy ba ko jiro so o hwe o say akuma hwe so for kokoro na do ya wona ko kra wona ejima ko try no say aha le le dia ni o sita follow bu aso bu help dia me na me so no kwa potena na me kan no kwa because asema me kan mama aya na me ho hye ni pampa bo mu me te bia bi obi bekum ya ma obi kasa me dem o say obi be na wan fa wan hye ni pampa bo ma won tina se ba situation ya wo ye ba wa wo no obi na fa kwa we so a eye dia wo mo nsem ma no te sabi o me kasa obi ekwase ya me kasa sabi obi agimi a eye ne ye no ye tan asem ye ntan nipa ne ye no te o kyena sa nipa kwa me kasa sabi o agimi no o sakra na adwe no o se afede me hwe me ba afede me mfa baba wona mfa tete mu a sa nipa kwa na me amesa trans a me bona ba so sa na ye adwuma we ye no nti ma story we me nka ho asem be pese abrante be wo bia ye man the benefit of doubt say odibem omramre kyene die mu na oba wie na fe yetie ne side of the story a fe ye be hwe kwan a ye den be fa so because abaya na o ka say yotim say so free enough for na e ba ye ene ade na e bia wa ha wan koyo obo na bi ma ko fa sama amro ha na ntumi mu a okay ma yam kwen me de on say wi ase eniema mienu bi wo ho ana me ese bi a ye ni ne ex ye wo ex boyfriend ex husband ex wife ye ni ex mother ye ni ex kid ex wife ex family ye ni enti se maame wono okunu kra jaya ware mpo a connection be na wo ne wo man ntem bond be na no ma no mu create ye wanya be ma foforo nti wato mana saram de o makoma na ntete ma wo me de na bi wo ho no obetia ba se de wo maame ne papa no mo betia mo ma no na bi wo ho a onye sa maame be ma foforo a onya ni nti na wo ma miensa no otu wo mo twene kofa akọwo nan a wani ku nan ne ho agya miensa no ene won se enkran because o mo ni obi enti no
gay boy no any na for no yes o mentimi anka wasam bia bon be na no man wo me gidi sesanka wo no ukunu ni jaye mpo na no man wo sa bon na kombetimi aka o problems no but wo no o ma nya hwe wo mfi wo mo resese akrakra no wo nua panyu abranka wo na wo ye ne maame aka sanka betimi ahwe akoma me be ma ne de ono no wo toto ne pakwa phone no se wa no wa hye da adum no se wo phone so na adum a se wa anka se da wanim se wa wo ba akra mfie nkunu wo fa wani hwe no sika wo ye twato 30 cedis no so a wo ntimi ntua e na wato akra na saram no maame no so ye de akra to e de na wo ye akra obi a ye de o ba kwa wo mfie no ye de na to wo pa na nka wo so original na wo hwa wo nana no wo so a wo mfie no ma me de me kan say ma me no say wo ba no wanya akwa wo awie na Ghana for any Africans anka say perception bi so obi aye ka to aso obi abobba ma ye hu ne say nipa ne ye nipa bonini o wa abrochire no oba ya agagiri tum na so akoye ne hu nipa na ono de wa bobbo aye tato nye obi anete sa situation bi lead to obi ma ne koye bi ye nti nipa na se on say gay oba initially me kwa me hu no me say Nese je kwa he na bi o slay queen but then no say utie ne story na Facebook kwa na nkrofo church sa so slay queen but utie ne story na on say wa fa niema bi mu na so eye ne fake obi o just for fun eye ne say o eye me fe e na makoye bi ye nka say eye de but eye ne fe na waye enti ye na ye nya sa adwen ne say ye hu obi say waye sa na ma ye say nipa we de o ye say ne de ye say wo omunjai na emom Abrante Evans obi ansma say ge ne ti won kofa no wonu wa pe no akoto pa na wa wo bra na be hwe wo ba na maame na ono so wagya ne ma na saram no so wanya nan na ye o se miensa na aka no ompa ye so mu nyina ye oma e ba ya de so ni nyina be da Ghana fo so bra na be hwe wo ma na so so de wo sa wo ye ma akra ni nya se ne maame wo ho wu ye papa ne na afiri maame wo ho mama agay me hu ne so ye brefo mama se ne nsenya ne so obi a me gidi sanko beti wo e ba o person ka be ma ne na sade se eja eti me so mama o ni be hwe o ma ne kakra na o ma no so enya sumje na o mo ho nto o mo yeah second story no second story no yanka wan se mo Teresa be ma no o se be ma ne yere eja ya wade because what one na oba we ya ba me no kru na wo onhwe no me no kru nyem ontumi sa na mane bi nti wagya wade ko tawia na yere gya wade ko ma jaze ade bi wa o odwena wa wonte ase o ade bi wa odwena ho a wonte ase nti tawia no sese okuro be so o tutu kwan ye adwuma tu kwaman ofenso ahinkuro no na se ade me kan man gano se sa mesinfo electrician sa wo mo tutu kwan bra ko ye adwuma no omo de an baby obedu bia obadwon so ho baby obedu bia obadwon na me de bia me ka se ho so for nata eta ka se me se ye hu wadura ye twa so da se wo ma de se mama se bi oba na woni ne bo sa bra na woni ne o hye ne ye ya sa na woni ne wo hwe ne wa anya ohwe kura abrabo na wo bonan kasa ebedi woni da ache nti tawia se bia nsa we ba wase woni mia wa se omo nyina se omo nyoma konti wo da ache papa no no oni on toto ne panko no obehia sabidifo a oni beba bewu okay Akoma FM Abrante a after 18 years e dey na hu o se e ma na de bia meka no se desperation no se dey yo o se meware na enu nti watu edi na chi ene ne hwe do obi oba na adwuma wini mu na bia so se meware menti odo wa ware o enie na akwa so a say 11 years mu na akwa hu se na o wo yere oba no so wa bre mama se ka ba ko mienu bi pokran ko betina ho na na we yi ba o china we ba o so se ba ko school ni ge bi obeto ne ba 6 months to ne o hwe ne ma ni nya 6 years na ge na abefana de ko so ho to onu ti metra hwehwe nkrofo masa edi a meka se kra so no de one na wo kra wo mfi no no aso na se bre hwe wo ma na wo ya pe na wo de no ase o ju ba bia no aworo se go na ntwi o dwan o na she skater no de wakọ ya pe o akọ jonso na de e me so no so ne hu so de ene bia so ya no wa ho o ya no wa ho o se me ma no mo hwe ma so wo mo wo wo musa do onya atadwe penti rubber ba ko a wa me wa wi ni nyina wi anu anu no dia ka nyina ko hwia ni nyina do mani ma
sɛ wɔnhwɛ ba ɛso akatua nim na wɔn so na bɛba because ebi ɛkyerɛ da hɔ twɛn wɔn sɛ wɛtu obvious onim no ɔyɛ bɛrima nyame fasa ama ɔyɛ nipa bɔnefoɔ bi a wɔn so na ɔbɛtwi to a okay nti papa na ɔhwɛ n'abrabɔ yi evangelist maame me nhyɛ asɛm firi deɛ wɔwɔ gu baabi basabasa okay adeɛ da hɔ twɛn no ara ne sɛ yɛde rɔba bɛhyɛ no kɔtem bɛrima bi ɔte sɛ biara wawie yɛ ɛno na deɛ ɛyɛ no sɛ wonya ɔbaa biara ntena wo ho saa berɛ no ɛno no ɔnam a na ɛhyɛ n'ase a na wafira ntoma agu so na ne ho kɔ dwonsɔ na ɔno nko anam hospital ne wɔ nti tawia wawie yɛ no no sɛ saa na wobɛyɛ mmaa bu mmaa nkwasea na wonhyɛ nkwadaa na nti akwadaa bɛ ne ba bɛhu mmɔbɔ woba bɛ ne ba bɛhu mmɔbɔ sɛ deɛ wo ɔden ɛna wo ne nam na awowoɔ wadane awokyɛ wode yɛ ne nam ne brother pani afrɛ yɛn nyame yɛ adom a ɔde ɔno ani nuane bɛba ha se mo wɔyɛ adeɛ nti ɔde ne bɛba because ne life ehu sɛ wonam na ɔba ɔno anya adagye te ase na ɔte wo ho na ɔte hɔ a ne yɛde wei aba wɔte hɔ ne yɛde wei aba wabrɛ ɔbɛkɔ enti wɔahyɛ wo ma na wo so wonim ma hwɛ enti sɛ wopɛ sɛ woyɛ dɛ wɔ wiase tawia meka bie wo yɛntwa waduro so da wɔma tintintintint yɛde bɛwaa na adane abɛwɔ ma afei nkwa na akyerɛ da nkyɛm saa na ɔda akye yɔ nti hwɛ wo yi memmra ababaawa yi so ababaawa ne maame titiriw a odi anyambra sɛm yi sɛ wawo mma mmiɛnsa awareɛ nti wanya kunu na wato mma mmiɛnsa atwene na wo maame na ɛhwɛ nkɔlaa yi ɛna abere watete ba mpo ne da asɛn ababa watete ba ne da asɛn na aberewa na maame di mmaa mmuen gu ɔne so mɛma me ɛma me no bɛma baako na nti yɛbɛsrɛ baatan te sɛ nyame bɛbusa wo nyame nadakye wobɛnu hɔ sɛ nkɔlaa mmiɛnsa a wɔmo fa nea yɛ mu paa awurade abrabɔ ne wɔgu atɔprɛ na daakye awurade de wɔma si yie na nan no a wonyaeɛ no nti wagya mmiɛnsa no wɔma brabɔ ankɔ yi a w'ani bɛyɛ wo yasɛ nti baatan woyɛ wicked wo tirim ɔden saa bɛhwɛ wo ma yi na bɛpa wɔ nkyɛw na sɛ biribi atɔ mu tirim lady a wɔteɛ yi wobusa ne maame wasɛm a sɛ ɛna ɔbɔ ndin sɛ ɔno na meba no wɔ no hɔ na yɛ dɛn a ɔbɛ survive because wɔyɛ brɛfoɔ ɛyɛ dɛn this lady will survive na ɔde ahwɛ ne nuanom no aka no na maame wobɛnu ho daakye nipa no nso egu abɔnten na da biara yɛhwɛ nipa appearance ne yɛdi akɔndra mu no yɛbɛsrɛ ghanafoɔ titiri ne asɔre dɛm kiti sɛ sister wɔde saa de wɔkɔtena so dɛm a yɛbɛhwɛ na ne akyi obi nso anya bi but ne obi nya bi gano kɔ sɛ na ɔbɛtena asɔre dɛm wɔ wɔfiri mɛma mmienu nkyɛn na bae ebiara nso ɔka yɛ sɛ wɔayɛ n'adwene sɛ bɛrima wo mmoa no mpɛ shop ma no ɔfa ne ho ma wo da because ebi akɔ n'ani ɛna ɔnoa ɛfɔ so ɛna ɔbɔ ne bra wɔnoa kosua abaya kamakama wɔnoa kosua tɔn wɔnoa kosua adwuma wɔwie wɔyɛ makeup kama wɔyɛ ne ofie na wohu ne dressing no wɔ abɔnten a na waka deɛ yɛ wo pɛ ne sɛ ɔmode mogya wei na ɔsɛ yɛ nkɔ no ɛyɛ machine hwɛ wona wonhyɛ very good na mama nneɛma bi wɔ hɔ a nyɛ mo ɛyɛ culture because ɛyɛ just culture kɛkɛ no nkyɛ sɛ woyɛ a wabɔ musuo bi a bi maada ebi wɔ hɔ ɛti me sister bi debi a captain smart car asɛm bi sɛ ɛma ankles na ɛda mu nan no wɔ sɛ ɛyɛ ne faama nti ɔma ne yere de bi ato ne na wohyia ne yere a ba bɛ na de kyɛn to ne na wɔyɛ tutu ni wɔyɛ hwan na wɔda ne slave asɔfoɔ kora bi kyɛkyɛ mu sɛ wona so yɛ dɔnkɔ so ɔhono asante amammerɛ sɛke ho ɛyɛ yɛma ne dress mu a wɔmde kɔm na wɔmde mu yɛdeɛ eti yɛbɛsrɛ nipa no a mogu abɔnten a mode mo ano ɛkɔ asɛ nyame de atamu ɔhyɛ mo nsa wonim nipa no situation a wɔkɔ mu amona kɔduru saa madafo police bi so ɔmokɔkye lady bi ɛwɔ twayi kilavi anim wɔ wɔmde ne kɔ na tutu fo register no mu kyikye ansɛ no magya wɔm life ama wo wɔmkye na ɔmde ne kɔ na na sister kan sɛ bra mungya me na mo de me kɔ me san ba ma wo 2 months da dem mo pa mo me nkɔ ofori kuru okay o mu di akyire de ne akɔla de nta ɔso ɔsɔre be gyina ha ansa na onya aduane na we na do wano na wonnim situation na ko gyina mu yesra mu yesu na ba wi aso be condemn nipa o
na ya eguo na ya condemn nipa na Awurade bebu say rather than say ye be save wo mu na ye do mo ma Awurade na ya condemn wo mu no obi aya yira ba nyam bebu samo me da se Awurade nshira wo nyam nshira pa eye Joseph fashion awie wo no na ahyemata Josie wo bom so ne meet me there sports and the hwe ne mo wo kɔ wedding engagement outdooring baby a wo kɔ bia Friday where office where ma Josie empower me say so wo abrochire kura no wo hunu style na wo de wo sapijo a obepa me sa pepepe na fe ye de abro ewo ho Josie freno ewo 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion was see you are what you wear and nti kwa no one pempa mo niema ma kama the plus beauty shop she's and not the question was and the question was pastor no say she pastor Julius say woman yere baba yere sof ma baba yere sof ma me ma baba ho wono na ama me ho aye fesa no she's it Joseph fashion mama tradition na she's and so mama we no aye make us amame the makeup so fair papa da form say moto so no ankasa ne ho fair one fe pa na we na me pendi so mo fesa no tin say o me ni ko peni di a o say your friend mama brago na me say scholastic and espresso and a simple name come on e dey sugar mate e dey gamint me mo it in that form mama brago mama brago over stadium when unity oil no energy hwe ne mo enti wo per week ahye e bia week bia wo pe bia no wo be ye the amount 0249 155 776 she 0249 155 776 friend is here na mom nyame eya adom a wo chena ena top herbal clinic wo mo free hair screening no wo de 18 tim so top herbal clinic eye wo chena ko me pa cha na wo ho top herbal clinic ye free health screening wo yi ohun free mu a wanya sem ena what a shock no adoso enu ntim se wada ye de ne ya ne woni paduan mu eyi pia wa hwe ya na de wo ko enti bomode na kyerafo ani kyere Kumasi South Junction top herbal clinic no ye ne Ghana Waterworks ena ye Bengana Waterworks wa Friends Garden wa ye Bengana Waterworks enti bomode na bra wo kyerɛ free screening ne be share doctor fo akunini ene nintini na omo na ye hwɛ yade ye hinta ne paduan mu ye ma anu aduro ya ye organic ya wonu mu betutu yade e de free or diabetes typhoid ulcer hypertension tishiwa awona mope be ma waye mre won pem low sperm count sa yade we nyina no odekọ top herbal clinic ya wonom etu ase deku enkran ye wo hacho Agboba Road Freyen e was 0244 37 3895 ochina se wo kọ akwahwehwe woni paduane mu free screening no na bia wo fom kwane a na wa frɛ 0244 37 3895 and now 0545 46 7887 0545 46 7887 ya jo so na shane soma me say Grace Gift herbal and herbal clinic and laboratory services and when your prostate cancer prostate enlargement bema waye mre wo ba wakosua kumanum emunsam awo na wo pe diabetes hepatitis ABC and D typhoid fever malaria stroke ya de ben na eha wo bomode a nefo ani ekire Grace Gift herbal clinic and laboratory services ye betutu ya de no ase de ama ye wo Ohwim School Junction Ohwim ama from off Barikasi Road restaurant and snack bar no ye bie e wakache de ama the general public obi abetimi aboy rawa beto aduane de enkran ye wo petroleum bungalow ye ne family life international school no and edition anymore accommodation admission bibia e wo enkran branch no bomode a na frɛ ye no 0543 320030 0543 320030 and 0244 126123 0244 126123 Grace Gift yabejo so sanko fa natural for spices ya the ginger shrewisa families and kretenkete prekasa garlic and na ya de aye natural and nti won kwan wo stew no wo bibia wo ye bia no wo the sanko fa natural for spices and na be supermarket mu enye na free no 0555 60 31 43 0555 60 31
43 ni anyo so kafefe was talala Mr. Kafefe obanom bemanom esiesie ba wakosua kumanum umfiti kromu woni atenka na esiesie wo akosua kumanum na eyi ho nyina kama bema waye mre wompem unsu fita bi obema no wanya gonorrhea syphilis enam nsan ya de edro ne de make forma o eye Kafefe capsules dan ba kwalema epidance ma de bobo se owusko bi wo enkoko frɛ Harriet ewo 0207 183819 0207 183819 top chocolate spread fafa wo pan no mo bɛyɛ dɛ 3-in-1 chocolate drink and so cocoa milk sugar bibia wo mu dada nti de wo hia ene ensuo hye fra 0243 033033 0243 033 Osborne Ghana Limited ye wo blocks papa betobi nefa ko siwo dan no inches bia ho stones corridors and cement de enu nti wo pa blocks asidan a wo dan ne begina peme afebo na enfrofo Osborne Ghana Limited ye blocks factory one abeji bi wo pe second hand car bra dakwadwom ye ne despite house na hwani mu wo pe electrical appliances a bra ye electronic shop e wa dum ensuase ba bia ye ton blocks ne de ye wo ka se ye ne mosque ene de hwani mu fra 0240 403247 0240 403247 Neseba Industry Nest Ointment Stretch Marks Beko Pimples Beko Bembo Yina Bodge Sense Wansawa Nantamwa Propro Chicken Pox Yam and Carboni War Ho and now with Chingy and Woodmanete wa Pampem and Napa Dandruff Ujana Nest Ointment Messe Nest Ointment Awake Natural Capsules dear Shannon so Emma me and my Bema Jinasu Bema Esio would you so Yasi ya prostrate or Babu Fiti Chromu wapitete apitete and ate kwase se wontumi any dia we here Awake Natural Capsules and kai okanshi drug lane kofodua ubenya wo Gapson Pharmacy Delight Drug Right and Bino and Koko Wusko B Hillside BB Pharmacy Kaso Fonko Tribe of Judah and Kumase Daniel ba Mr. ba Kwalena Keba have me and afa Kriske ubenya B offer yera NS naje NS ointment and Awake Natural Capsules nebi 0245 07 9915 0245 07 9915 and 0276 537701 0276 537701 Happy birthday Akoma Charlotte Ado happy birthday pa Akoma Charlotte nyame enshow na onye okese birthday yehwe ho aba abrantie we na mesia no he but enei say na ye waka fa enei dia no to so mame say na ye nyame adom gradually nyame adom say na ye ene momoa nyame nshiramo edro ni sani yeto nti kon kakra ni hu ina mani ache papa adan dia wo yamushiwo musi na wo susu furi hefa enam sinya Akoma na afa na se say die ni yare no pie furi ni yam banti ade bechi bia foforo betumi apie aba nti say na ye na yakoso akai mo se adanside no de wa medebro Ishmael papa me ye yan ma forward ama no Ishmael asa na betwa ye ho aba no bo the odisika ba ye o 30 cities menim 30 cities o 10 cities na ode bebo aye eno na dance de e bi ne ye bo no Mako michani wo panfo nyina me didi wisdom me frefri bodowa asabi me tanhwe mu program pa na dana amiti se amafo de letter kwako hu adanse no me so me kan satana mahoye djuma bi na misika no lokiye nti sika no lokiye na me kan se Nyakopon ade letter kwako ba idea ende o ma me sanka me so misika na me yibi na mintimi bua akwala no sada na me kan sase no ade chi ya na e master frame se me beji misika enti me ji sika no me yi mu 20 Ghana edison enti wo so enimi so madanse
Babema, eye sisi yade, eye enem ensanya yade, enem ensanya yade, eye koko anasa pressure, atenka ena wunye stroke, ana osa, winya ochia heba powder, Divine Opeba Center, ya wabusu ya kuruwa, junction, wa Dr. AJ so obeme mwa ya mrabra, no mobi, obeme so, obema beme so, obani mema, kwalenak, Misty, Fred Mensebo, Tabi Eba Shop, Samenko, ubenye biwa heba nefumasi show BMO, bomodi ane Fred Dr. AJ, ewa 0551, 228281 0551 228281 na mansanka bi minu aba akona duwe Maa Akos oba pa na pom te sen nyame adom me ho ye pa ya da Crystal say for me to ye ko pi work natural kache ni akwaje 3p garlic mixture me da say ene ye mo akwaba medofo na sede da bia ye ne wo ehia ye wada edi apomde ho enkomo no ene nso 3p garlic mixture ehon komo ene ne wo eba abedie na megiri se wo mpo no emu ye pa weda na ye chilled enti hwe ho so yes na be ya awo no emfa wo na 3p garlic mixture eye pure natural ena ede edunwo so ede abadwaso wonya bi na se wo no mo a ebebo papa ama woni padua no ene manyina akoye ede amount na wonya bi na sa wono mu amedofo enyare wa bi ahyehyehye padua mu bia no ebeyi afiri ho amwa ye kama na ene enkomo ye ne wo edi no 3p garlic mixture ye hwe general health ye kire wo enyare wa hodo a 3p garlic mixture wono mu a ebetumi etu ase ede amount 3p garlic mixture ye kan se ya na ye kire wo se eye duru a chese unse no na aba ne bi ho no mu a ye noa anse na ebubu de aguntuam 3p de entesa ye fancy jaso eye natural ensuo nim eye garlic ene wo ene niema hodo bi anyame de nim de edom yen ye de aka ho ene de aye 3p garlic mixture na de ba ko a ewo mu a ebo ne se edro no vitamins niema ye de aye no vitamin C ewom wonso ne padua no yankasa yentimi produce vitamin C enti 3p garlic mixture wonum bia eboawo ema wonya vitamin C woni padua num ema wonom pemu yeden ema wonya ahoden tumi tumirika enante ekoba peja wonsane ade a se vitamin C kofom ewoni padua num a da bia na waye no fon enu nti 3p garlic mixture nanom na emwawo na 3p garlic mixture da bia nu di ho nkomo no esanyare wo bebre ene ho nkomo ne ye ne wo ebedibiem won se weda no meka se aye chilled weda we so won hwe yi a da bia sa wo yare no waye se menyare nso mentiapo da bia no waye no fon wo de chance se wonum 3p garlic mixture bebi se won panatifi anapa wonya bibidi a na wanum bi se de atwe wotoa ne ho no na awia so wanum bi na anwumre wanum bi na wo de hwe se de onipadua no wo beye da bia ho den wo koba enti eboa ma immune system no ene manyina ekoyie edema ema ho ye den sanso na obi a owo asiche yade medofo asiche yade a ene wura efie bi mu a enipa be 1000 obi ukọ adwuma bi mu a enipa be de wo ho obi a wo bi emoja broso mesrew ene esiche yade ye kan mienu bomu a ene wo moja broso a wan hwe yi a obesa nso nya esiche yade enti pressure ene diabetes yade a eku ye pa titiu ne ye ne ye sore ntem madwadifo ma menya ni di ye o na medidi na enche ye di ye kura nkoyie ye nya botre nye ya home mebacho emodabro so ne esiche yade wo fa ne kwa hwe ho so ye ne padu papa bi te say 3p garlic mixture nenonom na emwa na enyi sa ha no emfiri wo so afe emma bosume so a yebebu yensa won sebuo no obu hono oseme senye date am boto ho a na nka menim kra se enne kra menses ne bedai ebeba because one tip pains bia sa na wo senkeye na so obi wo hono mu a na fichi kromo no gise eno enura obepedi agu ho ansa na wabu ne nsa no adan ya wo se ne nsa buo ne ba na wanum sa nuo nu a wontumi kwa nsore wontumi nkwa adwuma wontumi nya hwe wo hawo na neto atwa 3p garlic mixture pebi faye wadro nanom ebebo ma wubu nsa emoja ne beba kama wonte ya ubia waya se nya wo ya usisi nya wo ya uti nya wo ya emontoantoa ebeba kama amon sampa onso yoba ejafichi kromu haubia de eye 3p garlic mixture pebi nom obisi obuni nsa emeye
obi so se obu ne nsa eya wa wote no ano woden wo de hya sese wo num bi wo bedi ho adanse e de akire wo nua bi obi so wo hono na ne nsa ne nan na ayetiti ase ananse achi no this wo de na pimpim ho wo hempa bo akra na ewura wo hu me pa cho one hwe year stroke ebetumi de ne ho agim na akofo how de abrew wo hia 3p garlic mixture obi a asthma e wo ne so se weda ya yeseye bra wo bre wan ko hospital me ama na duro bi anhwie a wontumi ye ne ho hwe obebo wasan obenum nuro enyai wo de agi 3p garlic mixture fesi fie ho hyasese ononom e wona wa hyase na wo bo no e beti akọ home na wontumi home mani nsi so na oboa ye ten wontumi enna asa home no esisi so obo hwane de wakọ to hospital ne de oxygen si wo so asthma ana allergy ena ebo nka ye no pe 3p garlic mixture nenonom ebeboa o obi so se ontumi nwonso obi so de ne se wo se Johnson ontumi nwonso en wan hwe ne de rubber ekoto be mamu no tum se eye ne se won kwadwon so okwa kitikiti na aba enem yade atumi ye wo saa enti se wan hwe yi a na ekofo ha bebre na e de abrew obi so se wodwon so 10 wo hia 3p garlic mixture se eye wodwon so twanum en wanya haw e wo mu a garlic ekumummoa ebesiesie o ama bibia efri wo ma wodwon so na wodwon so 10 na ebejai se ngasa amrenka wo ye program wa better 1,000 wo ko ne se wo ba eni kwa se basa so ho enti wo se dwonso de eye wano bra esemu ena dwonso ede wo eye ntentem a na te se yade abem obi wo nso a nafuo ye kutu eno so enya de a ebeboa wo enti wo de agie number no ebia wo tikam na wusi Frepiwak Natural, ye need 3p garlic mixture. Abedja so. Number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Ubo Ra Pharmacy Shop any herbal center biema edrono ubenya bi. Takrade for enko AA Mensa. Ho uko eye Albert Samoa ubenya bi. Kumase Dani Heba, Kolinak Heba, ena Chris K. Oko Madina Nsua, Health Alert Clinic, enso ewo ho. Ena oko Tema Community Fifer, Little George, enso ewo ho. Ashaman eye Ekus Pharmacy, ena se oko Enkran Soa, King's Walk, eniko Sam Heba, ubenye bi ewo honom. Enti kope bi na emwao. Na wodie, yentie wodie jinamba no. Namba ni 0248 928824 yenti amanfo dance die yebasisia yefem na nakwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi na kame na to na twetwe nda 3p garlic mixture no aboa me pa e dia ma number ko mother na ma Akoma te tell ho me ntezi nti so do ni de ko fa na so no Akoma shi me pa me to no me ntisi ya ya na me ko ya ka sima no ya no ya ko na di shima ani me body ya kama fa adun powerful powerful me see India dances at the modern and one me pressure also pan no Akoma na me break sisi ato me no man ni na jai adun ya ni de body aye but masa bibi Amesinya mitra mopa nyemu 3p garlic ya kamena nafi Wuko jene waposo na sorry ya who complaining no say wonum 3p ya ebejani say 3p garlic mixture ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops in Enti Piwak Natural ya di 3p garlic mixture abadwa so no ehon komo ene ne wo edie enti wo fa your number no over Facebook live wa numbers no egu ho ena wo ko Onua TV so a egu screen so a wo betumi enti number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 baby a wo bi a wote yenke bia no Bora Pharmacy Shop any herbal center bia mo okwa obenya bi enkran obenya bi takrade ho ena kumase ha odi okwa wo se wo pe 3p garlic mixture yede Akoma twetwe no esi Fred Doctor Sisia wo nyarewa wo so yi nyina bia ene ani nkomo na yemoa wo fo ye kutua num 3p
na ebem wofu no atwen se ye saade ana eyede na akofade aba ebeyi efro bibia aye kama number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 nyame ya adom adasene Piwak Natural 3P garlic mixture no be said yeshia nyame insha papa menua ba ko na du na wote ne nka no yenkwe na yenkofa course no na yetwa ye ho abetiawa Rambo koyi keke menua na hwan na wudidi me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e dia na ye me pacho me bi so sisi na ne abre de ye no de ne nan ne me ntidi a ubetumi e because asa and I know man who we but asa ne nan ne ba ko se mu abuo and a sense what is this e wo pe we ya kiba kakra bia no ya mere Zara mesano kapna doctor bi ebutu aduo ni so no wo hwe mi esana dia no ji capsules no kodru ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma ne yi ya de bo nyina efi ho e de ema eni ti Zara mesano ni ti amansan obi ehwe bi Zara man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pe wo ye